le nganga nai o le tai au Ape o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha susu I lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso o ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Faafetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Ia, te whatalo whatfu nei vaenga o le Afiafi, o le aso whareile, le ua mātou to Ae Taunu'u mai I le whaiwina o le nei vai aso, o le aso whareile, o le aso lima o le masina lona tolu, ia po o le ngo le masina, lona wha, masina lona wha a perila, ia, o le savalinga lava lea o le soifua ma le ola, o te talitonu fo I o to tele mātou nei e meise nei Los Angeles ia o le ua whaisi umi o ua manava whi au mga aluenga ta punia fo I le telo pisinisi nei o le ua te ele tula valu I le Afiafi 5 minute te ele tula valu
Ia, o utoe no fuatu fo I Lenei vaenga ona o le tūlanga o le avanoa o I lātou e iele por kalame i asfaraile, I o le sivaenga fo le ua whaingoina o le something tamali, maota o tamali. Ia ua longo mai ua le mwhai o na whaataunuina o no loo malanga Nisi out of state. Ia, an mea la le telefo I o te ita whe au maa ta ita ngā runga ia le mwhai antu ua le anga I mai whaawau. O tiute mga ruenga whaawau ia le fo iwa u toe sauwha ia toe nei vaenga o le aso. Malulu mātou so le. Ua uma le taimi o le winter. Ua uma le winter le suiva o le masina nente nei mati. Le ala ua amata le spring. Ai matua ese ana malulu mene te sau e ne ua fia. Tele lopo le io pe uma e fōringa mai e whai o le savili, sauru savili o le matua malulua. Io lea, Faafetai lea tu o tatu toi au lia Manuia. Ia le nei fu iaso, I lautou fita whaafonga. Ia po fia lava le mea o mwhai ona e sila mai moa ma uai le tautua ma la unanga whai pea lau si ufonga o le tai au fau. Ia le Talanoaina tatu tau whai tumoa I tutusa. I le tausinga aro tātou atua. I lo soifua ma lo wola. Ia po ai fo'i o whea ngai ma whea au mga ruanga o le nei taimi, ia o ai fo'i o whea ngai ma whai ngā malanga, o lunga o le ea, o lunga o le vasa, o lunga o le whonga ele. Masania na whaataro whamai Nisi ia te au, I lunga o le valele, o lei lunga o le valele e whaataro whamai, ia pe o whai ngā lawana o le swinga o le olanga o i ele taimi nei. Te le vave ia, le ngatin te le vave le vaenga o le te konolosi, ia o lunga o le social media, o mea uma. Swinga ia piu tatu le tau le iai pisi Nisi ua fōringa mai. E o foi la le mene o le foi I post office. Piu o iai ngā ruenga to e sea post office. Ona o sea to e tusi tangata. Piu o whaingofia le text. Whaingofia le telefoni. Ia e manatua foi la. Manatua foi tatou Yesu ia. E alu se temi o tau sa ili se tupe whai me se vala au I fafo. Pe vala au. Ai vai te le swinga le ua iai. Le o Talanoa free. I lungo leo le messenger. Ka fe ai ki o ka pungi fafo se I mai nei company ia toi whaangaina le messenger ma mea uma whapena. Ai pe vale le Lalolagi. Ia ua pe o tasi nei mea a mission nei Amerika ma Samoa whai o le mamau. Ia, le fo e tatu tangata I Europa. Fui whea ngai ma le daylight savings, ia Faafetai ia ua tu mau Samoa. E le o toi whaongaina nei mea ta o daylight savings ia pole aia. Na o toi fo ia Samoa ilo na masani. Se wa utala ia. Le o le toi tele ni Tala ia nga ia aisea. Se o tatou ia na fausia tatou ele atua o lona weather, tropical weather, nice and warm. I le ai ni tau maruru, lengi winter, lengi me whapenga, e tau mawhanawhana whasol. E tu sa foi pe tau maruru, isi taimi o le aso. Ia ele ai se swinga pe tasia lua tolu, ia, toi fo ia le mawhanawhana. Pape nalo na tau o le mea lofa le atua. Le ngata ia Samoa, o le Pacific, South Pacific. E whai tau tutusa lona tau e mawhanawhana e le vevela, e le malulu e mawhanawhana lona tau. Io lea, le semesili nai lo le viinga o lo tātou mataisili, ia ona o le fōi ua anga I Manuia, whi au mga ruenga ma ua leo o tātou anga I mai I le whai wina o le nei vai aso I whi au mga ruenga, ia o le tatu te vai fo ile ia Manuia le weekend po fe la volo e fe lo ima mai mo mai ai fa mani atu fai ngor nei vai jaso la tu fo I wa ia tu mauta malawa mai fe au mga ruenga
ia fai malu malia lo sa ua fa anati na tia ni meane ua te sa tia se sao se isi ia le utatu anga mai le aso fareile ta pena ai le weekend ia manga ia tu i le tatu aso sa ia pole mena Taua ai io Taua o isi mai se tatu tupulanga talavou te fia tele fa sao ta vale io ta o fo ina tatu swinga le oranga pino tala titi talavou mai faila ta vale pita te fia fo le meo le loud music sawa le alur ta vale pita te fia pasia tula ta vale le siga fa no mai tum te lola le temine ole matuai i o ta ino admo ta pasia ta vale aso nga fa le tele le musika ia e o foi tonu ola ta ita ta vale ole pe na sta mai pa sa mai leo le tio le swinga o taimi o le ola ole tutusa saunela se ola ta fa na mo tu ai lunga la ola ta vale ala ta teno foi tonu e pa ora ta tal fe kiki la le a winga ia o tele loa por me e o ka ika o fa sono ka ko inga por me pe o winga ia te lo ai le o soi fuanga e anga ilunga pe o le o ta o mai i mesa ta fia ai o te le to fia ai ia pe ale winga na o soi fuanga le o la ina ua se fumatasi minute te ele tu la e valu i le taimi California ia i te tonunga e le mfeantu ua mea tatu te amatai tatu wafiru tatu matai tasa tatu pese ia ma o tapine nesi tatu te talo e amatai le tautua mai au onanga o Lenei aso usi me la fafu. Te tele le tuaru mātou tamai, mātou maua fo i ma tu vai maila mātou sa valinga le whai ungo ni vai aso. Pea tu mamanatu le nā aso ngafua, ma le aso maliu, ma le toe tu, manu malo, whamanatuina le nā vai aso. Ia le fua te mailo mātou wola le nei taimi, ma le nei tu aso. Mea le mwhentu ualo mātou vi atu i ate oe, Faafetai tele ilo wanga le lei, Faafetai tele i lau tausinga i lo mātou wola. Mai ai le nā vai aso mātou pa i mai whai unga o nei vai aso. Ia le iasa mātou tala. Nā o le anganga Faafetai. E tusa o lau tausinga i lo mātou wola. Faafetai tele i mea umalapa. Ua e whaia mōr tangata. I uia ino mātou o ese so o mauala. Mātou sawavari ese mauala. Ai le o tuua lo wanga le lei te muli tai lo mātou ola, e te mua e te muli e te si o mia i mātou. Mai ai le tae au si o le pō mato e ta oto atu i moenga e moe ma marolo. A wina maia lo wanganga pa ia, tauto o lua le au aunanga o le awhaia nei. Vi ia oe i mea umalapa, maua sau vi inga i mea umawhai o no mātou whaia. Ta talo tamai, wha mangalo i mātou uma. I le toto pa ia o eke risoro mātou li i marwhaola. Amene.
si fonga matango fia o fai pese ale kalesia e whakasa mai porirua, Wellingtone. Pe umau I lea o lo o tausia e le sunga le whawhenga inga ia nove, vai la au, ia malona whartua, ia tamaiti o le vai maunga, ia mai le fio anga vai ala. Ia o le ngoa na pese o oe lo mātou nei eli ia ta pena ina le lei si ufofonga o instruments, I le taina o la au, mo le atu le ngang whaftai tele matu whaangai na pea utu si ufofonga, sao nia le lei, mata pena le lei, ia ua lava le vi inga o le atua e amatai, le tautua whai pea, I le aso, ma le aso, ia alau le tio whanongolongo, ia e mātou tiutia mo mātou whaiva, ia o le tautua ina, o lau fita whaafafonga, po whea lava o le Lalolagi o lo o whapea ona e au mawai, ia ma whaafonga mai I la mātou tautua. Ia, whaisi ma mau ese o mātou ma lo tātou Ae Taunu'u. Pe e whio lolo tātou New Zealand ma Australia e tō tele au tātou na ina pe o isi tō tele au tangata pe ina leo soa le vale le asfalele tō e sau pe na nalua I Samoa e weekend tō e fo iane. Ioe, whai o le lata, tau fie pasese, ioe, ia ao le nganga Faafetai ia. Ai pe ta fe pe ana whape nei e umata tu por kalamena po ta latu ta moe mo ta oti atua ia pe latu fo ila ta vale o talavea ia ma umatua ai ia ta tununga ele o asalava o le aso ama ioe ma me tupu ai o aso o tofu le aso ma langona ma whaalongona ia te oe mau ma tato uma. Tātou te tau whai o le aso e ala e o fia. Le aso e ala e le o le leid whalongona. O le fia usu le ngā luenga. Ia pe ua ova foi le fia le po ua ova le ona le po, ia po ua ova foi le Facebook le po. Ioi, tuai lo na moe, le usu lo ngā luenga, mai sia aso whapeni os whareile. Pe o le natura leo, mai sia tātou I whafo, Pe o le aso ngā fua lawa. Whai mai a ngā ruenga fui e pe longo le leilo ta le usu. Aso lua, a le aso ngā fua lawa. Ta te le usu ro ngā ruenga. Ta si ale mater company po le oe. Sa ta ona, sa ta tau le ua ta le... Pe o le aso ngā ili tata I tele company pe a misia I ngā ruenga. I le aso whareile. Ia male mea le e uma e le tausanga whai ngā ruenga. Wa lei longa ua uma fto I ngā excuse for pe ao I ngā ala e o timunga le aso. Ala e o le whaalongo. Ia a le o le mai. Ia o le whaanoi se whaalave o le ainga. O mana tuai le I aso ia o nofo le hostel I a vele. Tele sa utala e whai lango lea ta pena I le ngata o mātou nei. O le korisi tamatuai uma I le Lalolagi atoa. Lo ta pena pe. That would be our major event for this year. O le celebrating o le selau tausanga o le korisi o avele. Whai lala utala le maari e lo utala li mena. Sa iei si e I mātou tausanga. Pi o lana vai sua, matau li o le hostel e te le. E iaia Sunday out, e iaia soto aso sa whapitoa pe tasi le masina. Ia pe tai lua masina fto aru le Sunday out. A o lau tamaralea. Ioi, o ringo le lau le ta urasua, a whai o matau mai e ta maiti e sirafia. Pe toi titi a whanoi aso uma. Toi titi a whanoi weekend uma. O mea la I whanoi ai. O le maliu. Ia po se sau whai, se whai poiponga. Pe o mea ai toi alu atu lo I le sias whareile, o le whanoi e alu Sante autu latu ainga no whari. Latu lo fesili isto ina o liu maunu zingo isto ina o matoto sanga. O ia sana wa aia nuftu mau ia masito ina o whatu sanganga.
whawhatsanganga, ia maliu maunu whaatonu, pi o nei to ina ia na mātou vai taini. Anu watu rola o tama le whai mai ia liu maunu. Ia, o le hale. Na e alu foi le lava ia so le fo to se whanau. Vai ele ai ia se tamaititi o noftu mau. Na o oia le te whanau ia tu tia vai so umate whanau ia. Vai mai loa male ia o le maliu o long angkor. O le maliu o long angkor. Vai mai loa mata la liu maun wha mai. Ali ueta. O iei e ngisi o kou ainga o kokoe. E ke whaangoia o Yesu uma. O ale oki i oe. Ngā o le oki e ke whaangoi. O iei nisi o kou ainga o totoe. Ia tui ngā mela ia. E mai se la tātou i whafo. I ta te ala eno se tae au e whaalele. Leidi whaanongo ta te aungo ta unga tae usu. Ia o mea ia. O rato inga o le whai o le whaanui pepelo. Si whauta iai. Le soi fuanga ma le ola. Ia ua lea. Se tofu ata tau ma me vai vai ai. E tofu a le tangata. Nai te ata mai ni lau tara le whai atu. O ele si whanui pepelo le e soifua nei. O ele si tangata ina tātou. Ua lea. Whatara whatu le tātou unanga i lau whaafunga anga Samoa newa hanga o le Afiafi. Mai ai turu inga fia o le nei Lalolagi ua mawhai o na tala whaauto i ai le mamalu o tātou atunu. Ua nopia i ai maau mawai i ro tātou atunu. Ua le ua whewa i tangata. Ua le pei o aso ia. O nei vai tau. Ua peu ua e oa i atunu'u sa le masani o na iaini o tātou tangata. Le o tātou wharolongo ua peu whaile nu'u o tangata sa moe tupai. Le i masani na iai. Iai se li Samoa ma Nisi o tamari i Samoa. Le ta ua mai le Middle East i tutonu o nupa ia. Whai a vātu i toa lima e pe toa whāna i li. Ia whaatasi e i masi li i o Smith. Oi foi linga o musi. No foi tonu. Pe tele mai tonu o nupa ia. Ua whai ai o lato ainga. Ua whanau ai o lato whanau. Ai lem whai a ona vesea o au o re Samoa. I hoi, o pe o winga mātango fia ia. I hoi, o re soifua mareo. Ona ua mawhai i ale nā Faafetai lango Vincent Smith. Ma e foi i le Manuia o sina foi au auna. E ui i atu ona o ngā luenga. Ia a ua maua mā vanoa o te relo ia Vincent pe whai pui pu atu i se tamaita i utaia po se tamaita i Samoa lava. O le anganga Faafetai le atua maua vanoa e le ngata. Mana tua fui. O tātou ia. Ia, pe whai so ala utala le pe masa ni a tātou a whai mele whai a onga sa whamatala me whai a onga sa kai o na e le sukamoro. O lo tamanatua o lunga le langi. La e whamatala me whai a onga sa ta te estea tua i mota. Ta te whaurele e wanda lo ta mawhau. Po wheo lunga le langi le talanoaina me whai a onga sa. Le whamatala mai i e su mona so. E whesili mana le whai a onga sa. E to fia so o Yesu o ni i Faafetai. Ala ka ke stea ka kino. Ia, o tale lo mlo ma sengor so. Ia le mea so o le tāro ta uru le whai a onga. Ua makua mafia fia lo wha vale no io. O mefune o whai a onga sa. So le. Le lope i ki ngā lava la tatari sao i a tau mwhai a whai se mea whaurele i e loe lo ta whaalongo tāma lo ta leilo se mea. Ano winga le tala, pe e whaamatala mai tala i o tuspa ia. I loo mawhauwhau, o rungai le langi. Io, e le iei so mawhauwhau i lalo nei le Lalolagi le tatu te iei. Whato a tau manino ana i mea ia. Ina o ta whaasosono no tamatua. Te lo tamatua whapisori. Le mafia fio le whaavalivalia na iei nei. E whai fo ila o le pōngi sā o le whai a onga sā. Ia ai o le whai a onga sā le no te pōngi sā whaasoro atu ai. Nei Faafetai le atua. Ia wanoa ua maua. Ma ila tau na whai mo tātou whai a onga sā. Ma mea tātou
Ia e feo rolo ara le whaia o ngā sasa, mataulia e uma lor tūranga lua, uma lor o ngā tūranga lua. Io tālu whailata me ai whaisina ta mai whi au la titia e pa o manipa ke ale, al whai whi au. Ia whai mailo malo ta mamalo tina al whapilinga o ta ita. Ia, ka mo'lo ngai o ki ngau ka e mailo la ia lea e. Mesta tu whai mingi me wheska ko me ima mangi popo ka kupua. Ioi, nau mailo le ta mo i taini ngā ruanga le lau ka mai le pa ke al whai whi au. Ka matu whai whi au yasona. Aka o kasole. E ke le fia alu e whalu whi au. Ioi. Le lei ala si whai au i esto ino isa ako e melo ato ina. Lo matua la o malele. Malelenga le ngonu. Whai o le pau o le ele ata le lo matua. Ioi. Le ma se ata fōringa te whewhe fua i fōringa. Ole toa uwa ai se whale tua le sa wasole. Ia i mena tere na ngalo ia ta tali o meo le aonga size team. O lo ta whewhe le lo matua. Se sa wao le lo matua sole. Au uwa ai te lo tupulanga le matunu. Manuia. Manuia ai o le sa wao ni lo matua sole. Talu whai. Pi o le winga nara ta tala. O ta fo'i mai lea o ngā tūranga lua, i le tau, ia, teimi la fo le whai mai whai a onga. Vai mai le mea lea, o teimi o le maths, whai mai. A tū wha o lea fo'i, o le fasila au, o le pentala, o le maa, o le siseti lea. Ia, o le siseti lea, o le whangu, o le laula au, ia, ma lea, a tū wha atasi o lea. Ka fiu e mawhau, Ka fiu e mawhau po lea, pe atu whaatasi ia seti. Te vai, ia uma le whinga le maths, ia sau rola le kaimi hori le oral English, le taua o ngā lau le nanu, au oi ka whewhe, oi, minge whai aonga. Tu urololo whai wa da, tau whingi fo le hao, ia tasi le nā me e oso, e aungo ka le uso e lesi aso lo ka whewhe le aonga o ngei mea. By the way, Faafetai i le atua. Na tātou i mai ai, ioe. I le whaingofie na manatua. I le whaingofie pe tau iai le manatu. Pe tau iai le manatua o ia mea. Le tau papalu mainga o tātou e o tātou matua, o grandparents, ia ma le tau mawhainga ioe. E le whaingo fie. It sounds funny. A very emotional pe a kau ia vai, pe a tau ia mantua. No te saureo te tau whai e mata la ta whanau, wawa ai le whainga o la tau whanau. Te tilo iai, a olo ta mawhau. La tata mai se vai. Alu watu ai Amerika ni mawhau, te a mai uporu, a ta mai se vai. E le ngalo. It's a humble beginning. O le soifua maleola.
Pie e manei ana I mea ia. Tu sa pe ola I whafola ta whanau. Iau alo ma tatou whanau. E te tau mwhai e mono I aina I mea ia. Ia aua ne I vave fe fete le mawhau o tamaititi. Ia aua ne I humble beginnings. Ia matai se amatanga fule le na te manatua le tuanai. We all started from the scratch. Mai le whaingofie. Whaingofie en tātou manatua teimi ina ua. Sapi, ma fie le ola. Maua fale, maua ta vale. Oi. Ai tau loa tātou mawhau le tau afuafua mainga o le soifua ma le ola. Ai manatua. A ta mawhau lai le si generation luma atu ta ita. Luma atu. Not so much our parents, but our great grandparents. Tatou mawhau lai le generation ina. Na tatou lolo la ia lea. E vala I sini amu ia tatou. Mana tua fo ia ata ho I ora tatou Ae Taunu'u e. E ata ia e fo ile ata sain matou fale yaso ia. I la ei. Te maitai Samoa. Le ai ma se ofu. Le ai se top. Na o le siapo I lalo I. Na whewa ia le whapena. O lona winga, o le vaitau le nao tātou great-grandparents. O le vaitau salopo o le taunu'u atu o le tala Lenei, po le fitoa taunu'u atu o le tala Lenei, se mea whapena. Pata tātou ai I Samoa I ata ia. Te loe le ia sisi o tātou I Samoa e leo I ata ia. E whai o li ina o le. O tamaita I Samoa. E ali malunga. Lato apapari, e le ai ma se ofu, ne se me lunga. Pe au ofo ina whai, on tatou lola ia le talo whai. Ai le ma whai a ona e se mare upure ma se no whangai ngō le development o le ati ai. Leo matu le o ngātu tonu, leo whasolo ina anga I le spring. Leo ua ato le vaiaso, le usavalia le lua vaiaso o le spring, ia I matu I le atu nei. Ia po le vanga fo I leo le ale Fasa mo le spring. Po le tau totongo, o le vaitau o le spring, summer, fall. O le fall o le vaitau fo le ua to ulu lau o la au. Winter, spring, ia o le teimi o le tau totongo. Ia e to a umala I le aso lua se fulu o le masina o Iuni to a mata ina le sama a matou I nei e o le aso lua se fulu o Iuni le stonu na a leu sui matu taimi le o sui le taimi whiangai ma Amerika ia o na whasolo tu foi leo le nei tausanga ia e tatu lunga si tatu langa lepe ua wave a mata whapea la porkalami. Ia la a tatu wafe I le tūlanga fuile, tatu te manatuai I la tō ua wafe moe whainga malanga. Ia I le wala aupa ia le atua I totono li o whala ainga. Pe te masani ai, pe te latalata iai ai te silafia. E le leia si vaenga leo o la porkalame. Tātou te tau whai manatua ai. Le ai sisi o tātou e tūwha maunga leo la. Tātou te I umma I leo la. Ai a o tātou wolala. I o tātou loa ave le wha mawhanwhananga. Ia I lātou. A wai o mai fōru tātou teimi. Ai ai nisi e misi alofa mai a tātou. O ale e mātanena whai au tala ata I lo tō lua whatuwa ai. Lata lolo utaimi, pe whafosei, pe yoe. Whailongi flyers,
Fai ni flyers a kongo e au ngāre fai o flyers o lo tauti. E tau o mai e nisi. Ai, o te minei, usi mena whafonga. O le pesele o le ataina atu. Tātou te mana tua o mai i lato. Wafe moe le whai ngā malanga. Ia, manai ainga o lo whiangai ma teimi whanua noa ia. Tātou whanua noa whatasi. Usi mena whafonga. Po ana whea e ana leo so ai le la. O ana whea na le ao ai. Ai o a whea fo'i a pongi sa ai pea. Ua le malama mai. Ia ia, e le se pese whamawhanawhana i tātou.
Po ha taimi fōringa mai ua leise wha moe moe. A le whai mai upor pese. E a lofa mai pea o ia. E oe. I el taimi tātou te vai atu wa pōngi sā atoa. Like you and I are walking underneath the tunnel. Darkness. We're walking through the darkness. But we can see that light at the end of the tunnel. E alofa mai pea o ia. Felisa me tātou te o mai foi teimi whaingatā ma teimi tātou te whaitau o teimi pōngisā ma teimi whanoa noa. Le whai mai upor pese. O tātou te popole. E alofa mai pea o ia no matter what. E alofa mai pea. But sometimes I would take advantage. Ia tātou I le alofa mai pea o tātou matai. Te whiwhia o te amatai le vaenga leo o tusi whaitau aso ale whakasa. O le whaitau le tusi a kalatia. E ana no tau o tuti tango tusi a ia tusi a na tango le whaitau I se teimi a wanoa. Pe Afiafi whaitau, na tango le whaitau. O le kalatia e lua, lona whai po sumatasi o sumat wha, na si ilo le whaitau le kolose wha, a o lona whai po sifuru. O lona winga sutasi na le wha whai upu, whoringa e lua tusi, ia na le wha whai upu I tango whaitau iei. O le manatu o tu, whai mele manatu o tu, whaataita inga o le lenga. Whaataita inga o le lenga. O maila tangata pi o le Paulo ma Peteru, Peter and Paul. Examples of reconciliation. Peter and Paul. Malie le amoso temi feitau fa mon mole. E a ngana I mea ia tatu tano e amataila por kalame. Tatu loe la ia le tau te picture inga tangata nei. O tangata o tuspaia. O tangata te tauna o latu maia examples. But today loa tua atu o tala o tangata nei. Nei loa la ia lea. They are people just like us. E iai mea latu te vai. E iai mea fete e na iai Paulo ma Peteru. Ilo la foi mai taimi. I le whaitaunga. Ia mena mana I lo so teimi a wanoa. Tatu loa la ia lea. E mei o le tau te atu whaitau le tuspa ia I le auminga. But o tu atu o whaitaunga nei. Ma I la tu ta ua o tustala. O the authors o tuspa ia. Lea tātou te loa, e iai foi taimi, e ese a iai manatu marangona. E whi upua iai, malatu le whoringa mai, wa le iai se whearo whaninga. A o tangata le tātou te waa iai. O taua la mea e wai mwhain tātou te tilo fo I le ngata o le au theologians, ia po I lātou, fo ia le au whaimatapu Sicily. Ai Manuia foi la le vai le au historians. Tangata foi la na e pe manino ele mata le vai. I toi ngā tangata tustala nei. E la tu te au maia le background mea e le o ta ua tuspa ia. A o background so tangata nei. Ia le foi la tātou te tilo iai. Ile I whapea a whapea o tustala tuspa ia. Na le e iai foi mea na whete e na e manatu marangona. Lea leina whaongape terum Paulo. Pe faafefea o na exercise le mea o le toea, o le reconcile, o le toe faalelei o le vāno nofo. Tilo ia I lau tuspa ia ma whaitau pe a maua se teimi a wanoa. Ia a o le tātou manatu o tūna o le examples of reconciliations. Ia po le whaataitainga o le lenga. Ai tango ne matau le lalolagi lea tātou te iai. Ai mai se foi le nei vai taimi o oe mā. Ia, tasile me whingatana whai. Ai tu te mana tua I ele sauninga le na whai a pia. Tio le tau ngalo I a te au.
Le na fai le kalesi, le na fai le fale tele, foi le kalesi a katoliko ia pia. Le na fai ele sauninga le ta ur sauninga o le fale lenga. Le na iei uma ia le whainga malo, iai le a foi. Ia le, mana tua sesi, tua ni lunga. Le ngata o le whainga malo, ia malitua ngai. Ma fai ele o le sauninga lea. Sauninga o le fale lenga. O fea o fai ele na sauninga. Ioi, o fea o fai ele sauninga. Kwa misi ako, misi atoa i el sauninga. A leo te tari tonu, leo e whaatoro tara langa sa o matamatai. Sa o na usi le iai i lata mai moanga. Ioi, i le sauninga lea. Na tau o le sauninga o le whaalelenga. Wa o manatua ina o whaitau atu i le manatua o tu o le aso. O lea whaamamafa mai, ai whaamamafa mai le sauninga lea. Ai a mata mai ia i la tau le au tustala o tuspaia. Peteru ma Paulo. Peter and Paul. Ian tatu whaitau le matatu iloi. Ai vai whaese se inga o tangata ia. But at the end of the day, na toe fo i mai ia ea. Se i osi si meo sia. Tau tino atu i lesi vatsore se malie fo i wa. Wale tarafia ngai fo i wa. Fai fo i si mawalunga. Fai fo i si mawalunga. Toe tama fai e toe fafatu le meo le. Tūranga le i a tatu. Tasi le mea whainga tā tele ona. Ia le fo i lau fai le mea tau o le harmony. Harmony, ivory, living in perfect harmony. Pese kamalo, Stevie Wonder. Pese whatatau i. Tilo le piano. La le pio le ivory e ave i maenga uli. I nota uli o le piano, ma nota papae. E mawhai lona tu whaatasi la nululi ma le lan pae pae. Ma le tangata na te loa le notes e whialo whani ai le ululi ma le pae pae o piano. Un tatu whaalongo rola i ele meo lea. Le whai mai nisi o le piano leo. Se wha piano mai tatu leo. Se harmonize mai. Harmonize mai mele i le lei. Au le ursona e. Ursona fe e. O le mem o mia. Harmonize. Ia la tamwhai e launga tasia. Ia manaia. Ia matango fie le whaanongolongo. Le whaanongolongo le leia ia la tu e le lei mei o whainga o musika. Pese. E tau malosi atu rola ta maruwa mai. No. Don't do that. Au le whaia mea na o le mea na ta ua mea lea. O le pese pese tau mwhai pese wala au. E kau malo si, e whai pese whapea o pese ai. E kau o soelo ka ika sole. Le whapea la wataita. Ua matua se lau pasene lo taleo. Aki ia whai mea whai pese. Tai vai le se pese, whai meile kana pese whanongo longo i tangatanai o Tafa. Pese whalongo longo tangatane o Tafa. Aue te tau mawhai e dominate e leo lou leo tele. Na whapea leo ua matua winga ese alo leo. E lana uwha matala mea ia. Ona o le tāua o le mea o le whalelenga. Lea tatu te tanoi. O lono winga. Whapea te sila fia ua ilunga lou leo. Tutu mai lalo. O iloa maulalo tele lou leo. Tutu ai lunga. O le mea mo o mia. Whapaleni. Ia balance leo. Ia matango fie i le whanongolongo. Mea nena nene whatura o tala fu. Le tua le tatu te tariton, le tatu te vivi ai. O le tua inga mea nai mana o mea le tua. O lea. O mea saunia le lei. O mea tapena le lei. Ai leo le moe ai whai mai. O foi ele o pese le me taua o pese o vai me o le tua o ta pese e atu. Faafetai na tatu loa. Faafetai na tatu loa. Ai o le taua le na o le sauninga ma le tapenanga.
Ia o le mea ta pena lelei, ma le saunia lelei. Ivory, harmony. Mana ia pesena Stevie Wonder. Ai whatatau tonu ana I mea ia. Whatatau tonu I nota I noti o le piano. Mea lanu uli fo I ma mea papae o le piano. Fai maila le tala. A tuu whaatasi mai loa le lei whapaleni ia noti lanu uli. Ia ma mea lanu papae o le piano. Na tatu whaalongoina lo lea. O se musika matangofie. Whapaleni leo. Au mai lalo. A watuilunga whapaleni. That's a reconciliation. O le whaalelenga le nā. Ia o tatu o mai e meet 50-50. Ia o tatu loa sau lalo. Ia o tatu loa o mai lalo e o whaatasi mai stangata. Lea lau te ata. Langa lau te manatua lea fo I le reconciliation service. Nana whai pe mao le 2002 22 pe mao le lua fto ele 11 na tura mai malo fo ai se ona mantua tu ai lunga le aso le fai le service le o matua le fai nga lotu le na sole matua I o ta leva aia dato I me se fai nga lotu se fa le lenga o lona winga. E matua le o a le mawhauwhaunga o tātou. I le meo le whatawaina o le whaalelenga. Tātou te whaalelei upu matala. Tātou te whaalelei I o e pīwhoringa e whapena. A o lona whaatinoina. Sole. E le se mea whaingofie. E le whaingofie le whaatinoina. O le mea o le whai o le whaalelenga. Ai a tatu o ne I whaatino I upu ma whaingo tala. A wola ka whewhe sole. Whelanu wa I matango fie whaingo tala. Whaingo upu. Ai na mea le tua o lesi wa. Pena le tasi artau sang whamai. Ia kaku koe wheloa I fo. Si kaku koe wheloa I fo. Ki si masi e whai e tatu lotu ma. Tatu. Si whauta iai. Na tatu whaunga ina rola ia ole. Ia le na saupula Ebony Ivory le sao le ngona tese Ebony Ivory living in perfect harmony si su e mai tatu ai tit pese nga su kango I kaku o le fesilitele ai nei tu inga mea. Pe whawhewhea na tātou, le ale mea, sustain, pe maintain le tu inga life lea, o lea. O le umalona, wa pe whiwhia le si confront, les, whiwhia le mea le confrontation. Le aise tu inga mawhawhawhau le ia o ta whaalongolongo. E sauno mai lesi. Pita te whaalongo tūro I se mea fōle le na pila a ta Afiai. O tau solo fo, a le whale lenga le mene tau whai. E pei o le au mai e nota o le piano. Le mea o le lanuliuli ma le lan pai e tu whatasia. O lona sound. Harmony. Ia I loai o na maua se leo matangofie e launga tasia I matangofie whalongo. O le whiau tele ala moa ua ia. Whaina whai se whale linga whapena se whainga lotu. Whai tono Fasa. Lea o te mana tua lei. Peitai. Ua le sa valia ma ua le muni taia. E loa I le ata o le soifuanga maleola. Le tatu te matamata to atua iai. E le o savalia, e le o paleni, le lotu na whai. Ma mea o lo tūla I mai, ile taimi le nei. Ia nana whapea fo I o a harmony agreement o whaia.
Mana tua fo ilen fai atu le harmony e fai mai ia te mai tai pale mia. No, it's not harmony. Settlement deeds. It's different from harmony agreement. Lea na tau tino a te mai tai pale mia. I ese le harmony agreement. Ese le settlement deeds. Ioi, taua, pe ua ai atu le manatu au tua nei aso. Ua toe manatua vave ia le whaale lenga ia ma le tātou mani na whai. Tele ia ngai atu tātou mtau Samoa. O loo wailunga o pēngata whai langi ia le fia o le li o Dwayne, The Rock. E tau mawhai e whai loa i le Lalolagi. Lona pito Samoa lea ta pe ua. Tau whaile li ima au mai le taimi na inducta ai longa grandmother, longa grandma. Ia o le tamaitai ia portina ia lia mai via. Lea wai tu tonu lona suafa i le Hall of Fame o le WWE. Hall of Fame. Lea wai e le suafa o lea tina Samoa. As a promoter, WWE promoter. Lea la ua pe o tasile na tala ele ngata o le tala e watu I tonu nei Amerika ngai ile Lalolagi atoa. Ia pe o le nganga fia le o le alo le atunu. E moi o le afa tamauli, afa tama Samoa, e pe o le valu se fulu a pasene o le loto le foi tau le foi alo le atunu. Pe mafuli ai on o le soifua lava siontina. Pe tasile na me after tatu va ai fo ye le nganga Samoa le ali e meselava. Pe asau tatu te va ai isiona tua isiontina le tamitai o ata mai via. Ai io na mai via Johnson. Ai pela le ua o tele o maua pe fia tausanga o le tina. O le tusa o le fartua na o pira mai via. Le tama o ata, matua o ata. Ia lea ua induct, o lona swafa, le ua I tonu o le WWE Hall of Fame. Ia, le sia, me sia I tonu o le atunu nei. Mo ia isi atunu. Ai a Afiafi se Samoa I mea leo le Hall of Fame le nei atunu. Ia, leo ia I te vitua. Leo ia I te vitua le Boxing Hall of Fame. Leo ia I le Rock. Leo ia I lon tina. But pretty soon, o le NFL le faisi umi o le lato o Jesse Sapolu foi, se yuli Jesse Sapolu. O lea ua iai le faitauina o lona suafa. I tu tonu o le NFL, le Hall of Fame, NFL I le atunu nei. Ona e faitauina, e le ngata o lana service I le lakapi fa Amerika, le football. Ai pau lea o le Samoa, e fa na Super Bowl rings, championship rings. Ele ngata ina fa, tasi lua tolu fa. E maua uma ana siampinia, ile au tasi. Le pio to telo tangata fu e umareka ria le sitamta aro I pa ile mama ile lima. To telo tangata e umareka ria ele I pa se Super Bowl ring le lima. Yo I tangata I longa nei atu football, ele tonu na Tala le fai atu. To telefo ta mai Samoa, paua ta mai Samoa le te loa na ile ring. O Jesse, o Troy Polamalu, o isi ta mai Samoa. O le mantua, ai pe paua na te le I loa mosi ta tupu o ioe. Se I Fasa o mea se sipe a whapea o I Nisi e se mai a Troy Polamalu mo te sisapolo. Aora to telo na yalo tatou atunu. Io e le I pa I le mea tau o le Pastor Sam
tanga o sa ili menmea nau so wha mole mole. O te tatu tonu aile na o chesi le ai. Ele i pale tuna se au. Na pale tuna se au. Pe uma na tuna se au na walu i New England. Mana tua na wha umare karia tuna se au i New England. O te le lope na champini New England. Te minana iai. Pe umai le ai. O so far nga lo mafau le te mana tua. Ina pauna o alo tatou atunu. O le al mena le te loa ua iai i ale oi fa fe ya fo sole ia le na o tamiti o tiutu sister o fe le au na na mo mele tiutu Smith sister fo fe le au na ia sa ele iai se mama super pola asieli o tiuna se au o le luinga le lautala. Ia tamiti Samoa well known i ala tu performance. Ele Manuia, ele fa Manuia ina. Ia Faafetai Kansas City Chief nana ia sa. Pe uma fa lua pe lua petas. Tasi langa na umalola na ia lena. Pe o le winga lena e to tele tamiti Samoa le NFL. Ele ia se na te maua ia le li o Seiuli. I lo tu langa elenga ta ina fa champini mama i lona lima ai e tasi ale au fengo fina uro langa o le vai te mitonu ana ia o le mate e vavalua ma te feoa i maleli Jesse le fuilai fa ingo ai lo u youngest son i le ngole li o Jesse masani na mao ia na talonga masan fo ina u fisosoani vaitemi o ana koleninga. Temi pea off season. Ia pio vaitemi na au talavou leola ia ma whapena. Winga e leo toe mamao tarsi ia esa o mailata. Le ai pe umai le i Manuia mailata i le iko. Le ai ele na foi. Pe umana su siampini ai le i ia faifo ina ia le alo na mai Australia o fo lingo mo seri o mai lata ia o le na pe esa ia nala le ala u fa luina tangata ia fa me o mai lata le si o le alo le o tatu atu u esau mai i fefoi esau mai Australia pe tasi le mea na le matan mafatanuanga ma seiuli pe taulangona ai le leo na le meo o le au mai recruit mai o tamaitia mai fafo pe ele iui mai le process mai lalo a mata mai lalo so iai le unfairness i tamaitia ai o le compete tonu America ona pe o le ua mai ata tamaitia mai fafo mai sao lunga i le level ko lisima try out ai to tela nei tamaiti le nei atu pe na ui atu e lalo high school su 11 o alu kolisi ia pe o leo mai le awanga ia recruit mai fafo ia whaingofia o na maua latu a wanoa ia e mauaila mai lata ia Faafetai Samuelu ia mon sa e to alua le lei ia well known quarterbacks sa na tautuele li o Seiuli Jesse ele ngata o Joe Montana ia a ortama o Steve Young ia o te whatalo whatu Nisi o mawhai o na whelo i mai i le tatou lia spawn 6 August ia le nala toru tasi fitu tau sanga o tina ia lia mai via lea ua mawhai loa o na ofia turon swafa i le WWE Hall of Fame matango fie ia vaenga uma ia moalo Hall of Fame le afo toru se fulu le fase fulu le ua fitu sumat fitu le tina ai le whapea na pi ili tina o lona involvement i nei mea o afoi o pi inga ona o sionali
pira mai via, le api o ia sa tele ina Afiafi whainga o promotions, ma me whapena. Ia o lona environment I tonu pe o le alawa na I loa ai, au tele lo pena pi I le tina, pena, mai le ai. I don't think so. A langa environment I me o le whainga o le organisinga, iai le talonga na whai mua I Hawaii. Le pi inga mua na whai tono Hawaii. Le ala na amata piu inana, amata a promoter mai e tamaitai e le tina ia lia mai via. Ai o le mafuanga lea o mawhai ai o na iai lo na swafa induction mo le Hall of Fame. Ia, Faafetai tele I alo le tatu atnu. David Tua, The Rock, Dwayne malona grandmother. Ia, ua whapaleina I tangata I totonu e te awhia lo I mele I totonu o le nei atu tele. Mele tatu te manatue fo isieli o ai foi. Whamui nā David Tua, te le fo I lona ia te tonu fo I le li o lauli le mari toa Joseph Parker. Ia, Faafetai tele fo I lea fo I alo le atunu o aru le lei le taimi nei. Nonga Brothers, yo le lei latu ale I mau se mama. Sa. Ia, ta silale na tala matang o fia tatu te amatai I le vaenga talonga. Le si tala no whanau noa lo whaitau e nei. E le o tūlanga le lei, pe le o le lei le tofo le au ta alo le tatu atunu. Le filifilia o le coach fou o le 15, le sulima, le vea I o le li o Mahonri Swalka, Mase, pi o ia le o filifilia. E tasile me tatu te loai le o tūlanga le lei le vao o tamata alo. Pe e ua fōringa whapea e fōringa. Le ua au mai le disappointment le li o lima sopoanga. Le ua sala lau ilunga o le penga tawhailangi. Lona le fia tele. Io pe e favor ia te ia le former coach. Ia se li o i fu ile ngore coach. Wawasa manaia se lala mapusua. Pe e manatura ia. E te tau ona wha wau. E te tau ona wha wau ia mapusua. Le foi e whaitau na umana mana ia tau mwhainga le coach ia le mapusua. Le taimi o le World Cup. Na o laitiana e la tuta longa mo na whale tonu. A le whai unga la le World Cup. Ni tatu wa ai ia le tau pati a tatu au. Yo matango fie. O le mawhauwhaunga lau tamata alo ia. E te tau na wha wau mo lesi World Cup. Ki tatu tilo lele iai. Peitai. Ia e le whapena le whainga o le mea ua iai. O le ua te ia ua suia whaasufo se I whapea. I lungo le whiwhilinga ale panel. Matauria o le panel ua nga ia tatou le whiwhilinga o coach pei uma o whafo. Le fulana te tau whanongo atu na sao whai e fo I masui o le IRP I le sa I linga o le coach fo ia pei ona. Ano whanongo longo I le sao noanga Tuilaepa. Wa Tuilaepa pe o ia te whono I tono o le lakapi Samoa. O le meo le written plan, o le written plan, a le coach, na pa uai ia siri o seilala, mapusua. E le I prepare le lei ia le I o mapusua. I langa written plan, o langa plan, fo le tauna luatu ma le plan atoa. E le I o inana pa uai. A luatu la ia le li o mase. Sao nia le lei, ta pena le lei ia lana mo le vaai le panel. Ia lana winga. Pe ua fua le paperwork, ia matapenanga a lea fo ia li. Ia, ale mea fo le tate whaanono ai. O lima sopoanga, le si tangata le lei te le taro, o lana winga. O le fesuia inga o whaiaonga.
E ono afia I foi le alo le tunu. E ono whape mai, ia, wa uma foi la uma le au tatu, o lima sopoanga sa faisi umi foi o taalo le au tele New Zealand, le All Blacks New Zealand. Ia, le la ua o foina lona taimi. Io tautua mo le au tatu, temi mua, mo talonga le World Cup, le performance foi le alo le tu, o kale mana ia, au lea la ua wha leo lona le fia. Ile ave sea o le coach taluai. Ia o le popolenga la. Ta te alofa la isi eli o mase. Ma le tamu whai toi wha mao popo mai le au ar tatu au. Sa ili se avanoa mo le next World Cup. Ile whaingo fiela ia mase. Wane mea, se fo le se senga o taimi. Ia le lau Talanoaina ui e lau taimi. Ele ai masata ua sau ala mai le uni la kapi o le whaia onga le la ta luia ia. E po ala ta me whai. Na tu aro tali mai mo tangungu mo talu. Ko leni o lalo le po ai ale coach o filfilia le uni la kapi. Ia talu. Mai te mina na le head coach rava. Ia masisi so san mal assistant. Pauna ua esela man nei vai temi. Ai whapena. Lo ta ita foi vai tau, pi whapena o le alawa le whaia onga o filfilia mai e le rugby union. E pālalata me whai olo tau stai, ma whaalongo. Le ale me whai me, ua ese fo le lou le nei vai taimi. Ua voice le opinion tamata alo. Le alawa o tatu mata I tuina, o tū maanga ale Lalolagi, te le swinga. Loto ar tamata alo e voice lo opinion, but to me, there's nothing wrong with that. O ava noa opportunities here. Mātou tele I maua e lo mātou mai teini. Pi o mātou ia o le sau ar whaatonunga alu. Alu lalo le whaatonunga. E le whapela o sao o mātou mai teini. As I said, moa ua ia. O fia fo ia o le vai teini le o iei tamita alo ne vai teini. Le anga i le whape e tai whaatangata o tau ala au ta alo. E te tau foi na voice le opinion o tamata alo. But e ia le limitation o mea uma. E ia le limitation o mea uma. O le popolenga. Ina ne a vea le opinion na ua wha leo o sieli o lima sopoanga. E whai ma awala e influence aisi le lei tamata alo o le fia ta alo mo le atunu. Paulo na le leo tatu matamata uma iai. I le tau a matanga o le tau mwhainga o le au o le tatu watunu. E tau mawhai atu isi tamata alo. E tau mawhai atu isi tangata. Isi players. Ai o olo ina o alata lata I le afoi. I le World Cup. Waipe o ina lava e turi matai. So se rugby player. O le tumutumunga o le soifua ta alo. O le whai matangata ta alo le World Cup. Te pifo le Olympics. Ia pe o tau sinionga lava le au fusu, o le au voli, o le ala ta alonga. Ia maua so na vanoa I ta alonga te tele o le Lalolagi. Pena foi la mele tau te Talanoaina le Afiafi nei. Ia le foi la amata le si fatau sanga. Mana tua, e fatau sanga fatoa o le World Cup. Le la faile le amatanga. Le fatoa tau amata. E mauti noa lava. E ese ta maiti ala tam fai e Europa. O isi me fai e su e le avanoa ma le World Cup. Ai o olo e peto e tasi tau sanga peto e afa tau sanga ta penanga mo le World Cup. Inta tu va ailo fuila ia lea. Ua nga ina le manatua, ua whaatutua na ia ila tu o lena tau wasa ina le whaatau sanga lea. Ia piu tatu va ailo I top players. E le se mele ngai mena o le avanoa ia au mai whaatasite ma maua se taimi e ta alo whaatasite mai ia. Mo le combination, wa tasi na mea na whengtai tatu au le World Cup. Le leile material, le leita mata alo, ai le anga combination. E le eise taimi na tu whaatasi ai, ne ialo le atu nuu. Ia pe o ta alonga mua na tau mawhai e whai ta alonga mua before the World Cup. Tau mawhai whaamasani ai and put them together. Ina ia mawhai o na
ia ona maua. O le talo longa lava le taimine. Se alo lofa tamata alo o mai awale a vea le fesu ia i o whaia onga. Ma mea pe e whetōtō ai ia tamata alo o le tātou atunu. A mana tua foi no Talanoa atu Samoa ia te utou le po le toru vai aso taluai. Na Talanoa atu i le mele o le avea o le aua Samoa msiampini i le Lalolagi. Le foi la to fai atu la tala lea. Since I was there, so e fai foi se o malama iai. O le taito o fitu lava ia. E te lele avanoa le to fitu le sevens a Samoa e to siampini, ma to siampini ai i le Lalolagi, i na o local players. E mawhai ana whaina o local players i le tatu sevens. E mawhai ana manu malo i le Lalolagi. A lenga tupu. Lenga happened before. Whalua e pe whatasi. Na siampini e le sevens a Samoa i le overall. Ele o hit games, ele o afoi, ele o legs, o le overall na champignon samo. Patola uale tala a fape fo ele ta tonu se sia tia pe fape te vai maulalo i local players. Ele mfena tupu le manumalo o Samoa se World Cup ina o local players. Ele mafai ona tupu. E a fua lo manatu lea. Ona iai ele lava taimi o ta alo ele o moa se competition i lunga le tier 1. Ele o moa se ava noa, tilo la ele au fiti la, la le ngola au fiti la o tono le Super 12. Le drua, ebe la le ngola au. Fijians drua. Le advantage nga o au fiti. Maua le avanoa fiti alone players, alone. E compete le Super 12. Tatou. Ia lela tatou te tilo i le pio, le whamoe moe tatou la whalingo au tatou na ia, i le Blue, la le Pacific, la le tau le au na ia tatou. Pi pauna o tangata o le whamoe moe i ele tatou au. E mauaini na i tamaiti waile o i ese fiti, na o Tonga ma Samoa. Pe o ina o le au le na, o le whamoe moe le tatou au e maua mai, ta maiti mai na i le. Ia a sila la iai, i le performance la iai le tatou le Blue, la le tau au Pasifika moana. Ia. A tilo la le performance le te mine i le moana tatou, ia le tuenga material le mana o mia tatou e pio da i le au Samoa. E le i maua se malo, tasipe le o fiti le alu ai lunga le competition. Le ala le to inga material le tilo i tatou e maua mai le moana Pasifika. Pe o le popolenga na, o no winga. Tatou te wha fo ila isi au pe o Europa. Pe o isi tamaiti Samoa lai to tono Super 12. A o se wha moe o tatou i local players e ta pena i se World Cup. Wha mangalo a ula utala le whai atu. I was a local player. E le mwhai fwilana u whapea ona o usa. E whenga tā, e le mawhaina whai e le tatou au locals te au surulima mole World Cup. Me le avatua whawhautuanga. Wa aile leini ta maiti o te minei ma tam feo atu whamasani. Aile o whamoe mwefta au atu i le tausanga munmuli ina ua lata i le World Cup. O le taimi ane a mataina tu whatasi maua avanoa, po le haa whenga tāore tupe. Ia mase i tau mawhai le tātou laka Samoa. Sole. Se awartu uau tu fundraising sole efto a whai i le taimi o la ualu le World Cup. Ewe, o le taimi ne o tauna sa ili sponsors. O tauna sa ili ia tupe. Ewe. Sa ili tupe lo taimi nei le iuni le laka Samoa. Ai le o leo o le taimi o lau e whalani le au. A te whalongo tunga o lele mai lunga le. Lea fo le tau le su ngā tupe munmuri. Lai alu le World Cup. Ala wa sau le su ngā tupe le au.
Se tātou tilo la ia. Tilo la ia. Mā ka ngāo ia mea. Peni tangata fo ia le o loa na plan mea. E mena tau fa Samoa le tapa tau tali. E tapa tau tali le tapo inga Samoa. Whawhena whai. O taimine o amata na race funds. Race funds le taimine from now on. Lefto a amata risi whātau sanga. Develop le lay players. Whai count wa ai ta maiti te tātou te loa o ta maiti e ta whai se taimi a maua taimi a wanoa. Se me o iai, tu tongi pase se o tama. Ave e ni tupe, ave e ni a fo, ni a lato pocket allowance po le alapo le tau wai. Tau te loa. Ile o toe Samoa i aso ia. Ile o aso ia pina ale pocket allowance lava e wha mo iai ta alo. Aso nei. Le o te tau fo ni tatu wawailanga ua professor ia talonga. Ua wha professor talonga, it's all about money. I leo toi ta alo fua sta maititi. Ale wingara na a poto la tatu la kapi Samoa. E tatu la kapi Samoa e whaanga ioi mea ia. Ele na, to te loa. O leo te whai atu le developmentinga mai o le la kapi, mai le au tamiti avele. Ao ia te malo se iuli. Tu te loa le preparation le ta malo i a mātou waitemi. E umalo fia la kapi. Ai ala temi wei lo le leia e ta malo fo le wa iwa ta miti. O le fasolo na ele fifai mea. Na mātou atu lo le malai. Wa mātou le whai aloko le ninga. Ai whai le peo whai fo le wha baseball. Peu fai ta longa fōrele, e na vai le tam ta fia. Wa o ina na bevela mai ako le inga le son fua tau le so falele. E o ele so ruru, wa ele fi fai mea, wa ele fi ai. Telen me le tutongia o i se i tupe i te le ai masau tupe mawai. Ilo matou wai taimi. O le mamafa lau kolenginga. Wala. I ta malo lea, se iuli. Uma matou lunga i lunga le malai. Na matou o le na whasono mauti au atu i tonu le ua set my weights. Iei certain weights e matou te ngaruru e. Oka sole. Atu te lola le outcome le leo o le mele o le well prepared. Mentally, physically, me uma. E te tū te tonu le malai. E te whaalongo tu e tā ele vi e te whaalongo atu e whi ailo loto. Aisea, e te loa le leia. E na alo fia pai e tu tonu le malai, Ae Taunu'u loa. Wa le leia tapenanga. Ai te tū lo tonu le malai, e te loa e le leia au kāpenganga. E pau alanga le me maua. A whanono mai tatu laka pisa moa. O le Taua ia, o le meo le tāpenanga. To te loa le tāpenanga mo le tangata tāru. To te rata aru tatu na ua wailunga i le professional level. E le na o le tino e tapena. O i le mawhauwhaua. Le isi mea tele lea e ta tauna tapena le lei. Le mawhauwhau o le tangata tāru. O le tangata le lei lalan tāpenanga. E moe le valu i tūla, not less than 8 hours. E valu i tūla, e te taua ona e moe, ma malo lo le ielo tino. Le tangata ta alo lea. O le management o le au ma i latou fo i whiangai. Ma i latou. Pa wan me focus i latou. O le tupe. Whawhela na race fund sem langa o tatou le vaitau, e te tauna mi noita mata alo ia. Money. E le ailo se tupe. E ne vai lole e alu tamta alo su ele me mau ai le tupe. Ua sui le olanga. Ua sui le tausanga. Au i lau te tau na va ai le tatu la kapisa mo te minei. O ani sponsors.
O ani me whai ei fundraisings. O ani me, ina ia tapa mai le tamata alo. O lea e whailau tō pito la au. Ai a whailau tō mawhawhau, ia malo. Whawhena malo pe ale providinga tupe malo i tamaia. Nei. E leo to e taimi o tātanta almomo. E leo to e matou vai taimi. We done. Wa uma. Na matou mo o moa i vai taimi lenei. Maua tupe tamta alo. Me uma lava. Ta taula na le la kapisa mo. Le foi la o tatu vai tu le o sui le fai aonga. O lau tau fitfilinga. Talo sia. Ia awane ia afiai loto tamata alo ia. Leanga e mo o mie tatou. E mo o mie tatou le quality lea. E le maua e tatou local players. Trust me, le tala le fai atu. E ala no tala no whapea. Leanga sa o militino ai. Sa o go through ai le process lea. Na tu i e lo tino, leanga ai e vahenga o lo tino. Ia. Le ngatala le pito la au o tamata alo. A le pito la au o tangata le CEO, ma la tau lai to tono le ofisa, ia po la tau fo ina le panel. Fesoso aniane. Va aise mea vatuani sponsors lele ia minoi tamaia. Ma tau ma fai e aua ia lausunga le fai aonga. La tau sua sa ua vanoa ma te Talanoa ma le fai aonga. O le sira fia ma le lor ta alonga wa atotoa, whapena fu i whaina trainings, ma me uma whapena. A o le ma fau e wha ngā solo ai mea. Mela na tasiala tilo i whaia o malatu whainga. E le o atotoa. Me fwina lei na leo tūlanga lei e tato au i le tu. Leo tanoa tu le sifuru lima. Te leo tanoa tu le sevens. O le sifuru lima leo te tanoa. Te tauna ngā lulu e whaatasi le pū lenga. Le ia to tonu o le CEO malatu uma. Aua toi tilo fua o tau te le pikia se au. I leo sutu ta whaioina e tu te le o le ta whaioina le whaiaonga malana pū lenga. Aua le au mai a fua o tō mawhauwhau au once au mai le whitwhilinga le panel i le coach. O mawhau teme le panel ia. Lea o ta oto mai i le coach. O le ngā ruanga le coach le la whai. Le la piki ang assistants. Le la piki le assistant coach. Piki tangata ngā rului i le inside backs. Ngā rului le tight five. Ngā rului i loose forwards. Ma me uma whapena. Awa o le system nga. O le system ma la tunu nei. O le system a Amerika. Lea ua pick up e la kapi. A leo te whai atu na mātou vai teimi ngā le head coach ma le assistant coach, uma. I le ieni coaches o le inside backs, wingers, o le tight five, o le coach o le keimi o le skalamu, line outs, pe ua whapena, vai whapena, o no le system me latu nei li ta alonga football America. Ia, pick up uma la me whapena. O le lesi mea taua ona iai i to tonu o le tatu au. Wharu stupe tauna iei se tangata o le mawhauwhau. Tangata o le teimi fōlele wa uma wa whai po, wa uma ko le nginga, ta ele whaile lotu, o le teimi nae o le tangata e whea ngai marimelea. Se takta o le mawhauwhau, tangata i longa o le mawhauwhau. Nanga oina, po whelo fite tau le langi. E oki lo le mawhauwhau. E o ki o mātu tonu ngā le taxi solo to tonu le me whai. Taxi atu i o, taxi atu i, taxi. A o fo na lead le si au po le se furu o mo po 20. Psychological lava inga le whai inga o le mawhauwhau. E whai ina le mawhauwhau ina o sili le si au le se furu ai. Vai inga na o tatu tamaiti e le developing a lava. O le lead lo le si au by 10, by 20, automatically it's over. Tilo ele mentality o masani o blacks, Australia, e fi now lava until the whistle, the final whistle.
Whatoa uma lava le whinau, ina ua ili le whaili, ua uma le tālonga. O mea whale mawhau mea nā. Tō te pe fit te tau whia. E le lo le mawhau le whaasoa ina o to tonu ma game plans ma le whaanga ina, ma le mea ngai ai. E mena e tā uani mo tangata i eile tā leni fo le ngake readinga le malai atoa. Ngake readinga le me tauna oso iai, ai leo to inga me fo le alu whaasolo atoa. E umane. Te iau uman malosi. E le ilo po lala na men whaitono le malai. Leo tatu lo umale la kapi te mine ua faster. Ua forwards umatangata uma, backline umatangata uma. A whapela la wai ol polo. La tam whai aturi o. Le ai te loa tuto sau polo i eo mai. Ona ua la tamata le tālonga le te mine. O le vave whai a ina i o mawhau whaunga o tātu tamaiti. Aisea, e tauna e se singa ke buildinga le mele le morale o tamata alo. O le chemistry. O tamata alo. Tauna e se tangata la tu te buildinga le mele. Ma losi le mawhauwhau, fia le mawhauwhau i taimi o koleninga, ma taimi o lea usita ia tu la fono. Wa tele o futamit whawhitauli. A o ana ele fia le coach. O le meana te whai, te whawhiu fiu. Leo tatu o isi ta maiti pe e mumusu fole leo atu sa whai lunga le bench. E mana o le pelo fole le masanita o le starter. E mana o tauna start o ia mauti no mai loa. E ele connection o le lakapili te minei. O le tangata i le bench. E ke le koe bench ona whapea ele o le leili ta alo. Ne ai ele o le merna o le mawhauwhaunga o le lakapili te minei. Ia mawhai ona wheso o tai le stara. Ma le bench. Ia aluatu le bench. Nga te whaawawina ia maintain le pace le o talonga. Ele o le mea tonu. Ai le whapealanga e ngofo le bench. Ona ele le lau performance. Le ai. O le wha moe o ele lunga le bench. Ia e la va ma ngā whatia. Na carry on le morale o talonga. Ma carry on le sawa o talonga le iai. Me tonu ana. Ai le o le watu o tatu tamaiti whapea le ainga sole. Se li avatua le matu tama e watu e whanofo le bench. Manino lo tatu le mena. Vai o fasile vana o una o ese malaka pi. A lo mafau le talonga. E sole. Ia mawhai na wheso o tai le bench ma le tangata na amataina talonga. Ai ala kurola le bench oki. Ngai vai lo le ua town le talonga i le mawhai le tangata le i le toita ua tatu i le toita ua tantai o nispea. Le ai. I le toi whapena i le whetau i le na upu. Upu is very low le natu inga upu le I le nisi pea ta o tamai second hand de rotutonu. O tangata la tu te whaawa wina. Te pea o mori ngā fua fōle le latu le tangata mua pasi le patan i le second runner. Laku le second runner pasi le patan i le third runner. Whapena ma le lakapi. O le wha moe o le avanga i le au e tu atu le polo. O lo o le lei i le vanga le. Sorry. Se tu ane mea. Tata tu pese si i wa vai le ranga le la tele atu Talanoaina la kapi. Ia au le na ina tatu mta upu fia Talanoaina. Tata tu pese lea ia o na fo i melea ia tatu o fo le tatu mta upu masani. O si me fafon.
but I know my eyes never let me down. And it tells me you're my future. I believe my eyes, and I don't care if the sun don't shine anymore. If this is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good time together. It's all
A vele. Io e o whaasilanga Taua mo i tamatua i o kurisi a vele i nei California, ma so se stete. Lea ua ta pena le tātou whamoemoe le aso na i mua o le masin fou. A peri me, le aso na i mua lavo me ia a o le i malanga atu ia le aso si i Samoa mo le whamoemoe ia iuni. Lono winga, e mo o mia lava a whapea oe o se a vele, pe a vele lo tamā, pe a vele lo uncle, ioe. Mo mia lo tātou o le mātou fundraising i le e onos futa la i le tangata totasi i o le winga e pe whapea lava o le couple, $60 per head. E le mwhai a whapea fo i e te ruatu as a couple no winga e 120. Ia mo le whamoemoe ioe o le mātou o le whainga malanga e o atu i Samoa i le masino iuni, vai aso na lua iuni, ia leo lo whamoemoe le asosi e tamatua i a vele, ia e anga i atu i Samoa, mo le whamana tuina o lona se lautausanga. Ia a tusa foi pele o se a vele, ia a le tena whola tamai i nei Long Beach o po fia lavo se nieiko, pasol mai tatou fia lea po e le tele se fale fai ai. Ia ai whamoemoe lo tō mai ele ngata la na saule. Ia fai sa fsoswani io e le se mea leanga le tau mwhai o nei yalo mawhanau o le atunuu. Ia pe o lea olo o plestene ai le sunga ia tapuala ropati. Tapuala ropati ia o plestene ia talai. Tapuala talai ropati. Le mātou presidente na, ia o le mātou whailautusi, ia o le li o... Sorry. Ia, se i o toe vaai le mātou lisi ia o le li o au matangi mo lesi time, ia o le mātou te teifono, ia masimanu, sunga ia simanu, o ia na le matu whailautusi, ia maau o le media, ia o la ulea ngā duenga, ia o le whaalau loa o matu sa iringa se Lenei. Malanga atu le asosi Samoa ia iuni, ia o le matu sa iringa tupe, ia o le mai aso mo le masin fou o me, ia e wala au atu am tausangatu, tatu atu nuu. Ia mo lea vaenga o le tautua, ia mwhai ono tau fisosoni mai. Ia ile whaalinga Taua lava lea mo le silafia. Ia lea. Lea au mai whaapirtania mai le whaalinga. Ai o le event fo le e whaia le aiokasen. Le pea e whaingoina whapea o mai whaatasi. Come together. Ia, mo i tātou umalawa le Faafetai lata le mele o te ngalua tuai. This event is family friendly. Participants will be divided into 4 groups based on their age. Group 1 is tamaiti from 3 to 12. 3 to 12 years old. Whaalongo le mai, whaafonfonga mai. O le group 2, o le tupulanga, ages 13 to 19. O le group 3, group 4, o tangata lautele, from 20 to 49 years old. Yeah, and tangata matutua, ages 50 up, 50 and over. As Samoans, our foundation is God. True to any Samoan gathering, we will open with a Samoan praise hymn and Samoan prayer for God's blessings through Jesus Christ, our Lord and Savior, on our event and its participants. I am happy to say that we will have 2 Samoan mental health professionals on site. O tamatai Crystal Tina Sione,
who owns her own counseling practice in city of Utah. She will be our keynote speaker and is assigned to the Tangata Lautele group. The other one is Sandy Miyamoto's expertise includes trauma and abuse, and she is assigned to the Tangata Lautele group from 20 to 49. Tausanga ia. They will assist the facilitators in their respective groups, in their group activities, and to provide a charity and understanding what is mental health. And issues arise to know where to help, to get help and support. Ioe, na o man whailo atu ia tausanga tamaiti le tolu sifumalua o la tau senga o le culture art, o siva, dances, music, o le se tolu se iwa ia po le tupulanga talavou. Talanoaina i whaiaonga o le a iei le aso le healthy relationships, communication, trauma, ia o le tangata lautele from 20 to 49 years old, o le talanoaina o le mea tau le marusianga, le mea tau i o le strengths, values, self-compassion. Ia o le leisi group, o tangata matutua from age 50 and over, ia 50 plus. O matau talanoaina o le support systems, conversations, and resources. O Afiafi ai o le aso sfumatasi o le masinifou o me. O me le sfumatasi tausanga nei, ia e mai le from 9 a.m. to 2 p.m. no ringa fia whai le lima i tūla. O Afiafi ai e whai i le Foisia Park i le luatoru whātasi, luatoru whātasi o Catskill Avenue, City of Carson, California, 90745. It's a free event, free lunch, free raffles, and free resources. Nuinga free me uma. Paule mea o lau apia i le taimi o le whamoe lea. Wala au mai i le telefoni tolu tasi o 538 o 555. Te whawhonga mai telefoni te whasota iai, o le tolu tasi o 538 o 555. Malau iai puki iai sea fu i sea wanoa i le telefoni lana oe malau whanau. Le amatatu le tolu tau sanga le matua. Matatu le tolu te o suma lua, su tolu suma le iwa, lua sfuru o whaiva, ia ma le 5 sfuru and over. Luinga 5 sfuru tau leono sfuru fitse furu. O atu ma watu o tatu whanau tatu te iai umalava i lea wha moe moe. Toe a watu se teimi ia mo le sila fia. O le vanga life insurance product ia po le latu main product ino utaua o le Index Universal Life. Living benefits, whai ona e whangaina a o e soifua maola pea. Cash value if so swani mo whalavelave, mo small loans, ma me whapena. O le living benefits e lo manino e te le toitongia. Pe saua ia te oe le 5 sfuru afe, whaafe, 5 afe, se furu afe, le a mai le products le e te le toitongia. Na o le cash value la, e mwhai ona e toitongia pe a whape, e mwhai ona e no no mai ai i le cash value. E mwhai foi ona insure mō tangata e le o maua, i o lo maua i mai tu mau. Tātou foi o le pasia le physical test. Ia wala awane i le telefoni, iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Te whafonga mai ra tami fatilua, iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua, ia pe wala uron fatua, o siri fatilua, 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. Te whafonga mai 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. Ele vale a upu e whai tō mele o le life insurance. Io e.
Tātou i le te no foi Los Angeles, le te mon mawina la utala. O tātou wa ai isi atunu, i le atunu o Mexico, o tangata uli. E tūra lau tawari se mōri te watu o mai ma mea, please help, funeral. Help, funeral. Pēs te se polea, ai ana no te watu, e wheoa i solo i vaita a vale tangata nei. E pauara le tala e whamatala mai i ata i tam tatou uma. Le aise life insurance. Le aise life insurance. O le o tu tui mga ala. E su e aise, ia le tatu te loa, o le tau o le afoi. O le, se le ape uma o le tauris furuafe. Luas furuafe. 25. Le tau o le whanua tanu. Te le lope e se uma tanu o whanua tanu o isi whare maliu matulanga whapena. Ai le tau ngofie. Me whena na leo tatu wa ai ele nei fui vai tau. Pe ua sulu ai tanga te le meo lea. To cremate. Cremation. Aisea, e iei ese tau o le whaatau wina o le whanua. Ia, ele ngata, tusa whaila pe cremate. Ia, ele mwhai, ele whapeo atu tangata e witness i toi aso le tangata. Ai whaamo moe uma o tangata le ai. Le ai. Pe pālangi, pe lanu uliuli, pe lanu paepae, pe lanu viole, lanu mea mata, po lanu inga lanu. E valea le ainga e atu tangata e whesosani atu ma atu ile maliu. Ai uma whapea mai, ia tatu te whilo e latau sanga. E po le ale to inga tangata, o le wha moe moea. Io e pe se mea ai mama, po lanu, a o le tupe a mea uma. A whaiala to tele tanga to e witness le maliu ma to e mori atu se te ufunga au maro lofa atu. E maninoa, e te tau ana whaise whaafe i tangata ia. Pe whale ainga, pe whaile whale po lea lava whinga whai, e lau tātūroa. E palasi mai lola i a tātū Samoa. Ione nā, le anga ele whaingo fia i a tātū le meo le vā tangata. Tau te whiu e tau mwhai e whai i a whaingo fia ona whai. Ione nā, au le wingara le lene whai atu tātū porkalame. Whaise life insurance. Ia auani o tatu whaalango i nei e tatu whanau. Lai fui tau mwhai o latou ainga. E oi. A i o tatu ta pena la vai oe low life insurance. O tau whaalango i le extended family. Ai lolo oe loa i oe. Whai se me whai tamaiti. Whai lau whanau. Vai so life insurance le aisea. Le anga foi e uma o tupe le life insurance le a whapeto toe, e toe o uma e whanau, e le whapeto te o tunga mau, ma a watu ai tupe. Ia, tau te le oma ame tatou life insurance le, o le wha moe o life insurance, e ta pena ai toe aso tatou lunga whunga ele. Ia, le ua o mai tatou le whai tau fo, le ua uma ua tea males, le ua matan whai fo le ola. E le la se mea tau te whewhe tau te talanoa le teimi alo le tangata ia. Se ia wanga nā te li sauni. Ai o le tangata lava ia ua mautinoa. Ia oi, o le o tatu going down the hill. After 50 years old, you're going down the hill. I'm 62. Ia le whalau o tilo au ia. Ia oi, tau te pēla tamai po o whaisi mamau atu. O le mea mautinoa. I'm going down the hill. Yo, le ola. So te tawaran tatu ta pena i mea uma ia. Yo, o e so i fuan, me lani mea mana, ia lea fo, ia si le products lea, living benefits. E ma whai o na e whaongaina. A whapea ngaua ua dialysis, a whapea o le na ua stroke, a whapea na ua poleale stage ngau i le cancer. Lea la e whai mai i, e ma whai e fua rale tupe te avatua, e tausi ei oe, e fua i lunga o lau contribution, o lau afoi, o lau tupe o i tutonu. A whapea na ua silia mani se lau afe, e mwhai ele limas furu afe i fafu. A whapea urua se lau afe ni mena o i tutonu ioe. Nā, ai te le toi tutongia. O le iu nekina o si vangalia. A wata te toi whatatali atu nue, o le tarasa o ale whai atu. A wata toi whatatali langa o le telo tato. Lea e umana, tangata le ua maliu. Nā luale o ia alu file mu. Pe sau ile langi, pe le sau ile langi. Ea le totongi le talafu.
Totongi la italafu talu ai lea. Le maanga whangafa le lei. A lau lu ia le ia te oe. A whawhongwhonga mai. Fasa life insurance. Po o New Zealand, po e Australia, tupai, Europa po feo iai. Ta pena so life insurance. O lau wha mama a venga le na i lau whanau. O lau wha mama a venga le na. A whai te rau tue whenga luenga. Whai lau whanau. Whai lau, iai insurance tau ngō fia, fu i le, ko inga insurance pe te Tala le a, po le ta ilo tele trainga. Ia policies wha pena. No matter what, fight at least you got to do something. Ai aua na le langa tatu te le ilo le ola, tai au. Po te pisa tu foi au nei, o so tu fafo, whana sesi pe te ratu la vela ta vale pe la tu fafo, so le mai fatu, ioe. Nei ma se mea la tatu whiwhewhe tu Talanoaina mea. O le tāpe nanga le tangata. O le mea tā ua na. Fasa life insurance. Ia o le i o maile wala au ia tātou. O le tā ua ia o le. Te le lopo e manatua le fono, fo le pāle mene. Lea na pe e tu lai ai le suistama, fo pulea i lea. O le te fono le vaenga o le alimente te fono ai. Lena ta ua i e le whaipule le mo le ngau o le. Mana tua le tala o tupe pei o le tala o le tupe mai le lua tasi, lua o lua tasi i le tau mai i a e foi, i le lua o lua. Pe uma le mena nga i e tala o tupe. Ai pe o le na whaapea le tala le whaipule pei o tupe e le ilonga le lei le whaitawina mai le lua orua tasi i le vai teimi o le palota. Peila ua sai e le taitai o le tuangai ma whaapea o tupe na whaongaina o ati nae. O ati nae na whaongai e ma aua le toi whaongaina le upulea ngau i se malo. So se maloa, so se whainga malo, e le suti e le upulea o le ngau. Ai le leila tatu Talanoaina i le Afiafi nei. E ita i rato ina Tuilaepa ina ua whatau mwhaile komiti lea, e wha malama mai tupe, ma mea nā ngā i e tupe, i le vai taimi tonu o whainga palota, i le lua orua tasi, i le taimi ua amata ina o ese, le HRPP, ia ma lei wa matana mai il fenga palota la matana to pena fenga palota pe o inale na vai ko mitim sa ili tu pe vai temina pe o nai yo e fa pena le fanga ina tu pe sili po ferme o yele mea po ati na e no yai le fe mato ina le ai e le tau ona faonga ina le upu ngau i so se whainga malo. A te sila fia Samoa, tō te manatua le a foi. Tō te manatua le whono foi lea na tā ua i e la auli. O ia na ola mai ia o whaipisi nisi o na matua. Te le lopo e manatua. Lea na tā ua i le sunga i le la auli. Lea le tala le aman. Ne o li poti pula, o li poti a komiti, mana tu o li poti a komiti taitasi. Le fontanga le na umat nei. O li poti a komiti taitasi, lea na whaaloe. A leo te mana tua ia le tala na le sunga la au le na whai, o na o whanau mai. O tene manawa o tina, o leo o whai pisinisi, o amata whai pisinisi le ia lo na ainga, o na matua. Tama whai e, a tua e lunga tu le pa counter ia le ai o lau pisinisi, o le malo. O te le lopo tō mantua le mena. Te le lopo tō mantua. A whai o mantua sesi. Ia o na whaimele si tala. O leo te mantua. Le tala le nārto ina. Ioe. O whai au pisinisi la auri. O au.
o lau pisinisi o le malo. Lea lau o tau whanongonongo leia o whai mai le tala to ina le komiti lea na whai I siri o whipule ai. Au atu te toi whangaina le upu lea e le a vea le upu ngau I se whai ngā malo. Ai whaonga I mo meo pisinisi o tupe lea lau o mantua. O tupe na whaalu I le li poti lea. O tupe na whaalu I ati nae. O tupe na whaalu I ati nae o le malo. Ane sia o sasoni. So se malo lava. E o whai malo ni o Amerika. Tau te tala noalo I ati nae. Tātou te tala noalo le meo le SOE. Pe tātou te tala noa le meo private sectors. O le ale me mua e Afia mena. O le ale me mua e Afia mena. Tau te tala noalo le meo le ati nae. Tātou tala noa I tupe. E le ma whaina whai a fua se ati nae. Tau te tala noalo le me tau o le SOE ia po le state-owned enterprise. O vaenga o pisinisi e lalo le malo po se stete. O lona winga, o tupe mea e whaanga ioi ai lea pisinisi ma lea vaenga po o lalo le malo, po o lalo le private sector. It's all about money. O le mea o lo tuturi matai. Ia whao ngā tatau tupe. E aua le ngā oi. Aua le whao ngā se ina. E mana tua, me lea le tatu tala no me le SOE. State-owned enterprises. O company e lalo o le malo. Len masani ya na tau e tatu fo le meo le private sector ia po company tu moti. Lea lai o na vaai le malo, lea mea tau awa pe o manatu le malo, e ave esia tu le malo, ai ave o le private sector. Mantua Samoa sa I vai temi te mantua le temi o le Bank of Western Samoa sa tau o lea fo I le tau o le semi-government. Pe o tau nana tau a yaso ia. Io a fare Samoa, a fare le government, a fare le company. Sa tau la nava temi o le semi-government. Alela utatu mai le whainga le lei uno tala no le mea lea. Langa na mata le lei I le vaenga na alfono. Na peina ina il to ina. Pe o manatu to ina ua tau mau atu le taimi o whainga palota. Man whaanga ina se seo tupe. Ioi. Peira o tau mwhaito ina kavalo le merina. Ina ne I whape o whaonga tupe taimi o whainga palota. O tele o anga ile mena, pato le pe o le mena tau mawhawhau I tu ina na mafuai, na oso whaalava. Ele ai ele whaongaina, awane I tu whaongaina sesile upula o le ngau I le malo. Tau te lo le tala sa ole lo whai atu. Whai se tala le melo le ngau. Ele mwhaintatu ave mei o lotu. A te lona whai fo le tala te akono le si il mato. A wane whaongaina le upula o le ngau I le lotu. But let me tell you one thing. So se lotu wa le Lalolagi nei. E le mawhaina ola se lotu without finance. E iai le tu whaapisi nisi o lotu. So se lotu lava. E le mawhai, e le anga lo le finance, pe le lei se tala o tupe, a se au lotu. Ta tonu whana iai. Tau te fiu e tau te pepese e whaale anganga. Tau te fiu si o tatou lima tatu whamoe e saule anganga o le atua e whaimeia. Le ai. Tu te loa, o le tupe whatawale le lotu. O le tupe e tutongi e langa le whape tu wharsai lunga le tongi. E o le wharsai, mai se la whafone. Tutongi le wharsai. Tutongi le me e no fwai le whaife au. Me o ma whapena. E tutongi le whale no fwai le whaife au. Tutongi le wharsai. Tutongi le tise. Tutongi me oma.
E le mawhailan tatu me wheme au ana ngau, e ngau, le ia o whai le kalesia, e iailo na pito whapisinisi o le kalesia. Sa e mea se tau whea vea sia tule merea. Ewe. Au i le tauna o ina i tatu tangata, leanga e mawhai foi la na whasese ina ia le whafonga Samoa. Na whapea, le ai, so se malo lava. E le mawhai na whaatawalea le malo without money. A ole main concern, ina ne i whaonga se tupe. E o foi i whainga malo o i te mini nei. O le challenge telefoi lea mo i la tau. Mo le whainga malo, le tamatai pāle mia, malana ka peneta. Ioi. E whaonga se lo tupe. O ina lai lena sa i tangata. Ioi. A le mea tau, le la leina i ele upu whapalangi foi lea o le transparency. Accountability. Ioi. Good governance. Ai se aia leina whaamamafa upu ia. Ai pea na ufa yatu la upor kala mena po. O te wha amu i e whainga malo o i e temi nei. Ai sea, walatu wa o ina mai i le whainga malo taruai. Lua se furu matolu tau sanga o tai ia pale mia ia sunga Tuilaepa. O ta tau na malama le lei. In and out. O mea le o yoe, o tau na o ina i mai aua ni toe whaluaina. Aua le toe whaluaina ia tūlanga wa iai ia le me whapea. O le advantage nga whainga malo le wite temnei, e sea, wa umana la tu wa o ina mai, e me se la tu sai tono le hita pipi, fia me, lauli, ia male umi o le service a olo. Malama lama i to tono o le panemene. A o le fautuanga la baratatu por kalame. Nai la o tau malama lama i mea le o le leina ta pena e le malo taruai. O rola o tau e awarto e whaluaina, a wani i toi sa wawariai. A pe o le toi a ngai lava la u mata upu, i le tūranga lea. Ai se a le mea na le, se mea na le wawa ai i le Development Bank. Mana tua foi o Development Bank e wha mo loans mo le atinae. Le ngata o lau whai whaatoanga, o tangata te tō tasi. Ai se ane me o mai i le nupi wha. Tira voi vai vola i le lau whai tōtua. Remittance. Grants. Loans. Le custom. Le tute. Le amalisia ngā tupe. Le amalisia ngā tupe. Limas, supposed to be 5. Le amalisia ngā tupe. Your grants, donations. O mea o maia, tau te whaopopo whatasi. Equal GDP. Gross diplomatic. Oi nai e fua i aile ta mao ainga. Whaopopo whatasi umala mea. Mauar ta mao ainga. E ala lana o Talanoaina i mea. Langa o leo tatu Talanoaina i tupe. O tupe e whaangaio i ai pisinisi ane malo. O tupe e whaangaio i ai ia po lea lava to i ngā tinae. E lema whaina whatatu whaiafua ni a tinae. Meaning, e se sēla le upu lea. E lema whaina tatu whaangaina le upu ngau i le malo. O le malo e whai i lunga e whai lunga o pisinisi. O le malo losi o local businesses, o le malo losi o le vangare o private sectors, o ina o lo ta o toail ta mao ainga o le atinu.
But ole main concern, o le se o no tatu whaongaina, tupe ia ua whai ma me e whesoso ni tele i le atunu. O le popolenga tele le nā. Ai se an me mafoi mea ia, ina ua mata pea pea le tangata. Ina ua lima tango vale le tangata. Ina ua tango atua ele se mea tauia, ai apa iai. E oi. Ale winga na o lau talanoa i mea ia. Le la tatu te pio, le tatu te talanoa i le vaenga fo i le malo a ua va ai atu le ua le talawhia ngai le vaenga le company. Tai peila o le breweries. Lea ua ese ia, ave ese le breweries. Tasile na aseta le atu ua le to iai. Ua le ngata breweries o le company telefoni. Lea le tau le company telefoni le na ese ma le titi Cell ma le Vodafone. Lea le tau le telefoni. Tasina aseta le atu ua umana sold. Ua ave ese atu ma le malo. Lea la ua mai isi company ia, le ua privatized, le ua ave ese atu ma lima o le malo. Telecom, thank you. Le ua ave ese atu ma lima o le malo. Vodafone, le ua tuua ia i la tau le whaitalia. Patawala na whapena, e le i le lei o na ngalue ina ele whainga malo taluai. Na mafu ai o na latu whapea, ave lo le private sector. Abe lo e whaitalia la tau maran. Paule mea ia iei se mato share i tutonu. Ia iei ia mautinoa, ia iei se tupere malo e sau tutonu. But our concern, a vato ne le private sector, ai ta alo le private sector, le price o mea nei, na whai mai lo le lunga. E le mawhai e le malo na toi apa whape atu, le ai, tamtutu lalo tau o mea ia. E le isi toi leo le malo, eisa, ua se man malo. Ua pule ai le company, le private sector. Se ia vangana, o iaisi na vanga tupe, ale malo i tutonu. But still, o le concern o le tilo iai le whainga malo te mnei, o le me tau, o le pule o le company la tau ia, ila na tau. Pule ai e le temi ave ilunga le tau, pule pe ave ilalo pe ave ilunga. But o le malo la vaia. O le malo la vaia. E iai lana whaitalia. Aisea, langa awa ai mai on tangata, uoi on tangata, tutu lano. Leana whaapa ua le tau le tise, ina ua mai tutonu. Maua ia le afo i le sitia ia le au, o le tau le au li taia ia. Pensione. Ia na, pe ia tau sao Ia tau sao le Tala le tatou development bank. Io mana tu fo development bank le fo ina fale tonu ai le loan le na fai le na fata wele aki grey. Ia te le lopo ina le fale tonu mai ai. Ai o fainga nei. E ta tau na mala mai tatou tonu. Pio le winga le o siau tau tua mo oe. E fa mala malama nisi vaenga. O te le fale angas tangata. Ai o mea o te Talanoaina, e mafua ina whapea nisi o te tau whaleanga. Ai a whapea o le te malama i lau Talanoa. Iena e Talanoa mena ile, te le mei moso te mi whaleanga i stangata. But a o whana lau Tala ia Tuilaepa. Ia le la lau whai atu my own opinion why I left the HRPP. Te Talanoa no me tau dictatorship. That's the only reason why I left HRPP. I hate it. I hate it. Mena le no sauro ne usa ili ai le mea le po le hale mea, po le mea ta ura communist. Saule upu community. Communist. Te wa ai ina ua fai pea usailinga. Ne se yo ai no taua ai le 100-year plan. Asaina. They started from 1947 or 49. I'm not sure, either 47 or 49. That's when they started the mele.
lea, o le 100 year of China. E se lau tau sanga le mamao le lato vaai ma le lato plan. So by 2049 or 47, by that time, wa yeilo lato mafufaunga, wa lato kankaina le lalolagi. Oi. Wa lato wa lalo umai even America. Oi. Le au tatou tiri o yeil teimi nei, le atau te mori mawina I le teimi nei. Ai tu te lola le poto le nei atunu. E le tu te vai whao ngai Amerika le leipa a saina. A o se upu ai se tau mawhai on, e le mawhai, e fiu foi le malo saina, e tau mawhai ngā oi coach o le mele le mafuai le interneti. E fiu e tau ngā oi e mau le puipuinga Amerika. I coach o mea e mafuai le ai manino. Manino o fia le tala Tuilaepa le whailisia sur fono. O le mea lofa le a Amerika mo Samoa. Ma le Lalolagi atoa. O le internet. O le mea tapena tu le loto I fale o le Taunu'u nei. O le mea patino a Amerika lea ua Manuia umai le Lalolagi atoa. E o ia saina ia pani matunu uma Lalolagi e la tu te malama le leia o fea e aluatu ai le internet. Me alofa na Amerika so se Taunu'u o le Lalolagi. E le ngatala na fale internet e to e alu le vaa le o le alengo le vaa. Le vaa o le vateatea. Se tau mea se sile ngore vaa wa ngalo ia tea. Le vaa o le vateatea endiva. Yes. Endiva. Le vaa na o le vateatea Amerika. Le ngatala na fale vateatea ia le internet. Ai to e toto satellite lungo le vateatea. E o lai le internet. Ea. I le ngata ina whai le interneti, ai to to satellite le vateatea, ina ia mawhai o na continue pia, le ngā ruenga mātangofia le interneti, wa sapi ei le Lalolagi atoa. Ia nena, ai o tele manatu e to e whaia se upu whaavadvalea whapea. Le se upu mfanto to ngana se upu whapea o le ngauele ave se malo. A oa me atina e le nga. Me tatupe. Oa me mafuai, oa me whai atina e. E atina e tupe. E le atina e ni povi man sol whanua man tua. E oi. So se mea lava e le mea me tatupe. A ngaula. Lale si upu lale si upu e whamtala ilinga. Lale si upu e whamtala ilinga. Pe pisinisi, pe malo, pe kalesia. Ia le si kalesia tele ale ine Amerika. Ilang Fasa le tau le ufa tau. No walu ye lata mai nei le maliu. Le foi le tau le sa ye te malo o Dr. Sula. Le foi le ngo le Fasa na. So le ATC so di mai le tatu. Le Fasa le I Anaheim. Yeah. No ye le maliu lata mai nei le tama e wa e lunga e kitia auro me uma. La le tala na whaongaina. O le kalesia, o le tala. Ua ngau le kalesia. Aisia, o le mawhain totongi. Taunga tā le Fasa. Cathedral. So le ka fe so ne. Thank you. Nai Anaheim. La le tala e tau. E le tau se ngau ar tau lea. E ala no Talanoaina tu I mea whapea. Langa e poto to ina lea. E ave ese le mawhauwhau o tangata.
Well, I wish o o fai pule le na fa matalanga mo ia lo tala le fai atu. I wish o o fai pule ai le na tali mai I ia le na mai le poti le ai fai atu la fa pena e Tuilaepa se tala fa pena o le fanganga le upungau me. O wish o ia mo ia lo tala. O wish o fai pule le na te fono le na fai me le. Fa to Afiafi ia le na Tuilaepa. Ia masisi fo tangata e se fo ila langa o le tatu te whaitawina atu si ona mawhau dictator. It's a dictatorship, langa leadership. E fie e whatonu tata. E whapena e maualunga le mawhau. He o mea te mini nei. O whera o whai iei mea ia. Lea wāli ia e le tele o mea. O le lātou vai sū rava o lo whaunga te mini nei. O le leu anafa mai mō lia tūla whono. O tūla whono. A o le sifio sol tūla whono. E ala on sao mai whamasinonga i en tātou umatu nei. O tele o mea pi o lo i tū o mea ia. O ana tūra whono nei loa le leia, e le aise tū se solid law, e lalo e ti umai lunga, i e unga whono po le pai loa, a le pale mene o Samoa na mafuai. Lea leina advice e whamasinonga, e ana whai ina so o le pale mene I mea, le aise tūra whono mau tutu, a le pale mene, e anchor I ai iana tūra whono uma. So le mea na, le mea na le no disagree I le leadership a Tuilaepa mai o te oti a mare mea na. Leanga o lo ta masa I fu tutonu I, to ina mato, a inga sai tutonu I, ni le vaenga lea, le tapipi. He was deputy speaker of the house. Na fula sa amata mai ele ola I. To tele for your siblings, they steal with the HRPP. Au tele polen mena. Pe feita ia tau po whanangolongo mai ia tau. Ele ava ea telo tau sanga o tea. Le taimi fo i o le matuto ina. Ele o tele nei. O e se fo I le lato taimi. O le taimi le nei o tato. O le fo launga tato. Tātou te I, ai tātou te vaai I le lumanai, mua tātou whanau. Tātou te leto e a ngai se to I ngā lira sau na te pule whakominisi le tātou tunu. Ioi nā. O ala le lava e whai atu le malo fau I le taimile nei. Le ana tatu ngai 4 miliona na alu le under ocean Cape Horse na lo atu. Toi whapipi I atu e le Vodafone, toi whapipi. Ai le whai mai le o latu whamoe, le whai mai e shareholder nupi wha, you toss, me o mwhapena. Ai a pule ala compania le private sector na lunga e pule la to le tau pe to si lunga pe to la la se leo le malo fen mena pe a fa pe on fai ia to ia auto da foi por kiki a na o so mato leo tu atu yo to o Tafa oi ia o le vale uma vale oi manino le leile mata ma le matu te ola I le Taunu'u matu te ola I Taunu'u te tele whaingo fie no matu wa o ngai ecosystems ia wa aila o nismea e to te mana tua a o nofo to ina le nofo o le Taunu'u a o whai mapale mi o Samoa lo nata fo ilele malana pelu le te mana tua lana interview Oi tanga te tuina, e whapea tala tuina.
Vai le pelu le lunga tiu pa ua ela veses. Taimi whero lana por kalame o le taimi i tū la mat paramia. Pau ana o tangata sailunga o social media atoa. Le ai masesi o le HRPP na whaatanga ina i lunga o se por kalame i posisi mea. Nga o ia lava, na o Tuilaepa lava, na whaila na por kalame lea. Au tau sila tauto e o i tuoto e te vai ai. A o whare whate te into vai ai. O le ngana pe o le sifi. Eoi. A o whai atu rol malo le mele whai, a o whapea rol mele whai. So leo i nana li liu e lo tauwhi. Eoi. Ile ma whaina o handlinga to i ngā tangata whapeso le. I can't handle it. O le manatu o to ina tasi lana upu minoi. Tasi lana upu minoi. Eoi. Mea fwoi nā leini na isi tangata fwoi lo tatu atunu. Ti ngā nei loa, pe e sulu i a Tuilaepa. Nā tule i a Tuilaepa me Tuilaepa. Ia le lau wala au. Si e nunga telefoni wala au. Ai lei loa ina. Le soli tula fono. Eoi. Ai. Ia o sibling sa whanongo mai maali lia o tō loto. Eoi. Ali lia o tō loto e mo i ele tu tusa me tatuanga iai i o loto fina ngalo ma. Ia. Tu mai au se i whaisa o mea. Whaisa te me pe tasi pe rua. Wa uma fo le taimi. O tātou tamau, tātou to ina. Wa uma la tātou taimi. Le se mea o taimi o tātou i fili tangata le mea iai. E Manuia ai le lau te lenga o Samoa. Eoi. Au inga ia. Lea lana, mana tua, waila le malanga le ua mai nei tutuila. Tau rol malanga le ua tutuila taimi nei. Ai tau te sila fia le tala to ina le na whai. I le vai taimi, e whai atu iei, e whai mai le tala to ina. E le o te le Talanoaina se kovana. I le o te Talanoaina sa o ai a Trump. Le vai taimi o Trump. O te Talanoaina e whea ngai. Well, a tu wane ai i whea ngai o le malo tuto tasi, ma le malo tele nei. Can be right. E mwhaina sao. Ioi, leanga o Amerika Samoa o le territory. Ai le ma whaina a vea le merena. E na te la ai lungo le levo foi lele. E whapea na te whaitau maulalo inai le ko vana o le malo tutuila manua. Aisia, so le tele ilota e au. Wā nei la. Wā nei. Whena suru iei oe. Whena uto o iai. Le uto o mai tutuila. Ai te le fia Talanoaina e le level oe marko vana o tutuila. That's what you said. You said it, not me. E le sa upu. A o sa mo to sa ilia e mea ia mau saunoanga. Io na. Io e. Ele whaitawina u le kovana. O te le Talanoaina le kovana. O au. E tau tala. E whia ngai au. Ma le presidente Donald Trump. Tato oa ele vāo malo ma le malo tutasi sao. E sao oe. E oe. Ai le ma whaina wa ea le mea lea. E mwhai ai ona e wa ai maulalo. Ma so ona talafo la upu whapea. E sao lungo le mea le toi ngā mawhawhonga dictatorship. Ai. O toi ngā mawhawhonga e ai. Le ala o whai atu le whai pule. Se i tau tō watu le lato li poti. Ma le lato tala li poti a lato. E ngau le saili. Atu runga whai mai. O kama le whai pule. Se pei o le. Toi ngā e whai o le tong. Mai whasanga mai pei wale. Na te o ia le whai pule. Se lo te whai atu. I wish o au. I wish o au le whai pule lea. Lea na tete fono lea. Io e. I wish.
just a wishful thoughts. Ka fi o lai pe anga wa urenga o fai me ai kali aku wa pe. Le lope e fiu e man fong fitala ina ka Afiafi. Kusa foi pe ave ma fa. I can't stand me o tangata ola fa pesole. I cannot stand it. Ai, se vai ua tangata matua. Se utu sire u tangata matua. A ona winga ia. Lea se ia o aina tua i lunga se faipuri e matanga o fie la whanongo. Se ia o aina tua i lunga se tasi o faipuri mai e leo sau leo mako i sa whangau. I ke le whatonua mato. Ia wala ia. Talu waili tangata ua matua tele. Ele se me ta o se ola fetu nai. Le se me ta o se ola fetu nai. Ia. Ai, sole. Sole kai minga ia kai minga o tali mai to ina i afpule ai. Se o ka fai pule nga kai misone. Ia ai. O ka fai pule nga kai mi. O vai o pue fai ai. Ke kalangono me ka wakinga ai. Ati ina development. We cannot develop the country of Samoa without money. Ile sia tina vale fai without money. A fale tonu la latina. O le tau ai. Ale tau latina e pe a fale tonu tala tupe. Aua tatu te o mai matu i ngā tala, fu le tatu e popoto e whao ngā le tala i lea lea. Ele o tawhia talia i hei. Anyway. Yeah. Anyway. O le mea tau economic growth o le atunu o Samoa e tipenti lungo nupi wha. Ai, e sere maa nei o le manino le wha manga. Ta te fiu e tau wha longo ni toi complain ana wanga i ana taupule. A watu e fesili, a fe alo wha isolo. E lei longa le mea pitch around the bush. E latu fesili i le ai ka milo i le e fesili atu te lo me mali. Le ai ma sesi o Talanoa i le longa le saina. None of them. Even in Vangai, Australia. E ta minu solo ama ta uleanga ina pa no fa me e se pa no tauna ave pa no tu la fono. Vai la tu au penga le. Se la tu au penga mate ale lo fa termine. Olea. O le wana fa me avele tu la fono. Avele tu la fono. A ola tu tanga te mua ko fu ku la fono. Oi. La tu tanga mua ko fu ku la fono. Ele o me ele lenga fa a wo ma fa i official ma ta vale tu ai ia le official le. Ai le official le pongai. O i le tangata lea. Ia. Sole. A faila o fa moenga o Samoa male economical growth o Samoa e fa lango i le mele o le nupi fa. Ia. Tatou matamatai, tatou mataitu ia po le ase va inga o le tatou va ai i le isi tausanga le o lo tutoi.
Wa uma to inga tau whaleanga ile. Ia re tātou tasi miliona. Uma to inga tau whaleanga. Ai. Wa uma fai mai e o matemi e le se mea. Alu fai mai o toto sanga lena te 2 miliona o sa 2 miliona no. O le ala tala autope a o tau sanga muli. Ai uma atu le fa miliona lu atu ma le valu se la wafe e a to ai le miliona le ana le atu le amtanga ona o lo tau o mai ma le kia take a government yo fa fiu information o ala fa auto e te o lu atu le fa miliona ma le valu se la wafe but I feel it o te langona ina o te tau mata wina winga o whainga malo o lo tūlai mai te minei. E ero te tonunga. E o e toi te milanga na mamuru mai upu o i lato ia. Le whainga malo o lo i te minei. E oe. O ala isi tala e vese o tau a te o e nei 5 toi tau sanga. Wa le vata iono masina. Mwhaitaro tupe. Le tele arte mi mfaina catch up le miliona ia. Ai vai. Au atu te soona la lafotala. Au atu te soona la lafotala. Ma nga i whaaleanga le poloketi. Pau ale mere, o e ta pena lau tau whainga palota. Mo loto si fia. So mail au soe. Tau te le to e songi i se taita inga o le malo nei. Ewe, tau te le to e pai, e tai whai o tom tai o le malo nei. Ia mai tau le mamā. Ala uto o ane nei tutuila, e se vai le ngao na me whai mai. Ana le aia le stakisna na ngao no i tuton tumu au whai ngā luenga. Tua ino se ua au whai ngā luenga. Ewe, e sea. Ala ke au koe aku fua whātai atu i mena. Ala ilo le leia e le māloto tuila, male au whainga luenga, Aristakis. First time ever in history of Samoa, whātoa luatu ai se pāle mia o le atunu o Samoa. E a sia. Le whaitau se lau, whaitau afe o tangata whainga luenga. Ewe, o tangata mai le whainga mālo te tuila, a Savoi Mauporo. Whainga malo tutotasi. Le tumu e tutonu i. Aisea. E alu e sua tutonu stakis. Le lopona lau ofisala i eitanga tuila manua. O le leipa lava ia. O tangata mai malo tutotasi. Ia le la o ta te ilo tu vatu o tutonu o. O aina la tūro, ali mele o leo tunu. Ua fia tau sanga o pāle mia Tuilaepa, o tato wa ai o tofu i le whale ia lea. O le whale sili na manongi, i te le ioe. O wa aina tofu i eina. And why now? Why now? O le strategy e mafu sole. Ele tasi al fai tau o tangata fai mafau. E o al tamatiti safui ala nei tutun. Ai e tu al safui am fa pesole. O nem kwa kau fa vale ali. O nem kwa kau fa sese ali. Ko ko manga ku ale o mako inga o ko to mana mini tupe morto fa inga palota. Fia kau sanga o kou kulai mai le foem, fia kau sanga o kou kulai mai e whai o tōmu tai o le atunu o Samoa, na e se te min tō mai mau, se te min tō o mai i e asi mato. Ale u kou, ma sole a maka te whai ngā loku sole. Ka fe sole. Te ilua. Poor strategy. E tamo fai e kopi men fai e lesi vanga. A whaleanga la le whatutu e le tu Samoa. Whaleanga i la. Ia na telefoi tala i le mele. Ina ua atu le maloro iei. O i tutonu. Na tātou wa ai fo iei lunga. Ai misa fake pictures ia.
Na tatou wā ai le leia i le wha leanga ina. O le tamatei pandemia, ma le whainga malo. Tatou wā vai uma iai. Ewe. Pe e talafo mai upu foi pe e amu. Ua amu nei la ua. Ewe. Ua amu nei la ua. Ele manaia. Ele manaia. Ewe. Ia manuia au tau sa ili ngā tupe. Manuia. Ia maua ni au tau tupe stele tu tia fo i ma tau. Ia malo. Tau te tari tonu o tau. E mai tu o su ngā tupe lea. Ali ia ni tala mani ngaluenga leanga. Mase tau wha leanga ua musu i ai talinga. O le whainga malo o tuila manua. Mai tua o sa ili ngā tupe ia. Tatou manua e foi ni mea ua mai to toi to tonu o lotom fina ngalo. Le vale tuila manua. Lela mai sa ili matua i sa ili au pu turi a pu le fase lau la foi le tau le mea. Le fase lau eka le papovi. O i le elena o i. Tau te tari tonu le tala. E o atu nei foi whape. Sole. Seng maku kalangoa le kovanga. O ne whai mere kovanga sa o a mea ia. Maku kalangoa i le whaipu le maku kalangoa le senkoa i mai. Maku kalangoa le senkoa mai i le pikongu lea. Mātou tala noa fo i lea. I le whaurulunga le ofiso whatoanga. Le whai mere whatoanga e sao le leia o umanga o whatu mea. Si kako whau kako iai. Ia e tatu tapu i o tau whaiva ia maua si tau whai tau whia awhe tau te whoi mau tau. Ia tali le leia lau tau malanga. Ai o tau woman manino. E vai manino o tau i le vaba iatua mātou ne no fwoi fafu. Tua clear water. Tua clear water i le vai. Ta se ana mātou tilo atu sole. Le whainga fo i le, to te loa le mainga le ala auli ma le malatule na mai nei California. To te loa le whainga o le tala fo i le mātou, o le mea te atai. O le whainga e stui o le tala fa me sui, ia nale. Lau kako vai o maka ngā koi Samoa, o ako ale o leo kukuli fafo man fale. Halau te ata o aulia. O le whainga mahaloria. Leo te i tonu, o le fale lea. Le aima se leo California, na i tonu o le fale lea. Na o se kulati, Samoa. Eoe. Ale power tala leo na watu i tonu whai atu i amatu. Ma le taimi. Eoe. Ai leo se isi lava mea. Au tau whai tau le leila le whale a nganga o le tripinga. Me iwa. No su e tupe la uli mana tu su e tupe na. Alena to tongi ai. To tongi atu nei pasase. Na le to olua tangata na to tongi atu nei e le Samoa utasi. Ia la to pasase. O le isi to wha epe to lima no mai e. To tongi a tangata no pasase. Le ni tupe le malo na luai. It's from me. Aisia. Uma le leina o mai o matu tatalo no. Foi matu fesili. Eoe. O Nisi ele i to alwatu. Eoe. Su el pase se sawai. E nā alo whangia le malanga. Auto wa iai. O atu i Utah, o i Alaska, fo i mai nei. Le ale mea to te loai. Le lango, aisia. Wa leva. Leva na mana o le atu nuu. Sui i el malo. Ma to te tari tonu e le tala. O lo tūlanga le lei le malo i lo na tūla i mai. So le alofa tangata. Alofa tangata. Ai leo le tū ma le fue pe se sifi. So leo te tau tino atu lava lau tala.
o ina li liu e lo mafaufau. I tonua, le attitude. E leo ngi loans, e leo ni ia, mani ia, e lo ni mea ngā. Isia, o le fai tonu ala o study i le 1 year plan. Ai tū lai, ai tu fōringa o te malo. O le matua kome nisi a o langa, lifestyle. Ia leo tatu wa ai, leo manua e mea o le nupi wha. Le ai masesi o toi talanoa i le louna le saina. Pa wale mele fai me o le ono sufi tu afe. O le ono sufi tu miliona. Le pe o i le take te iai le latu vai. E vai le vai o le mafau. Let me tell you once more. O le mafau nga o le te fono, male port, male pulenga. O le ono se furu fitu miliona lea. Pe ao ina tali mai ia company tele ia within 25 years, by 25 years, mai ama tonu. Ile lima taus ile tausanga ua maua le 5 miliona. Ai a uma le lusu lima tausanga. Tolu 32, 31, 33 something millions. Pe a mai a uma. O tupe uma la ia. E sau to tonu o le nupi wha. O le wha moe o dividends ia e tuwha uma lava to everyone. E le wha pēr na o le company le na loan. E wha mne ai. Mea kau dividend. E wha sa fua i tangata uma. Ai, ta tauna mana malama. Ora toi wha valea le au whaisau whanga i Tala lesi vanga ia mai wha valea i o tau. Read my lips. O tupe au mai tu tonu e kampania. Mana tua foi a alu tangata le se mea. Mo i o le e alu tangata lona na Faafetai. E tong ele umi ele tele se afu se interest le tupe e mo ele Faafetai le. Pe tai tupe ia le o vai le ono sufitu ono sufimi ona ia ile to ono la tupe to fitu pe to fia. E se vai la te leo na tupe usau. Au le au whaisau whanga. So le ata mai. So le ta tala te isi tua le mawhauwhau. E le o le tupe o le upu o le whaawhainga luenga au tau sau whanga. Ai se ae whaawhainga luenga ai. E tele ai tupe pe a e litaia. E mai tau whasesea isi le tio ia mai nei mwhai mai ia. O matou tupe, o matou e o ninga, anu wha matala te whono. Le tangata e lava lo nei loa. E ele tau pule, aere i o te mito te pule le tupe. Whato a te le tau pule, ina ua e 5 se furu ma le 5 tau sanga o ruso e fua. Pai e sina manino. A o le taimi nei, o leila lo le poat, o leila lo te whono, ta oto ile te whono, malana poat, male CEO, male pūlenga, o la tau e whaasosoina, mga vai e whaawhainga luenga ai, lau sauwhanga. E manino. E leni sauwhanga e tu te avatu, e ngo akure kai kasi kou loans, ka iafe, ta ilu afe, e nara tupe tele maua name, i oe, a te tau, le aenga rulu ele. O isi au whaisau whanga, ele aini mea secure loans. Le aini pisinisi, le whai atu, ile mea kau profitability, ele te taini tala whengai. O inala ma fuan mea ka ua turn down o lau loan. Try to understand. Ai, au ora whaasese ina o tau au whai la whonga. I tala le au tau whaaleanga i e whai atu o tau ana tupe. Whaato a active lava lau pule lau tupe. Pe a e li taia, 55 years old. A le taimi nei, e tele pule e te aru e te loan. A le mawhaila lau loan, meaning, e le au securities, e le lava me secure lau loan. Tu sa whaila pe te aru e whesili i sesi sau e le ta ora mea. E guarantee lau loan. Ia, ai se longa se vanga whapena.
Ai so ia kako ki so nga opo ngi sam fai me o kako kupe o kako e pule kupe. O tol o fai safanga langa e fa se sema fa valea o to isi le joie e tala noa mai tangata ia. Ia nga. Ia vela le matanga. Fa mala malama le lei e tangata ua o wina le lei le mafau ua lava lo nata mai. Manino. Mala malama. Na ala na avele tupe i kampani e to ono. O le wha moe o tupe ia. Ia whawhainga luenga ai. Whawhainga luenga ai le ono sufitu menen. Umar tupe tasi tausanga. Ai 5 miliona tupe mo mai. O whelme ke ngofo ai e mo se 5 miliona. Ngā ore keu ala kupe ngā ore keu ai i. E whawhena ola ma whawhena. Le ufole le whaola tupe. Whaangalua le tupe ina i ola tupe. Ele ore koe o mai o kako au fai sau whangam fai mai o kupe mako pule lea. Se ma fau le lei. Fua i luma, fua i tua, fua i lunga, fua i lalo, fua i au tafa. Fua i le toru se lau ono sifuru. Degrees. Awore ngata le se lau vor sifuru si mea tato. Mea nai papa ua le va ai. Watu te whanongolongo le au tau whaaleanga ia. Ele whapea a profesa, na saula ki nganga e profesa. E au mai au tali, e towe talai lunga, e peis lunga o le loto e leanga. Na sawaile o le tali. Ele tarwhia ngai. E whaitau atu ai le lea onga le mawhawhau o profesa, whawalvalea. E o tangata e whaia interview sau e whawalvalea. E valea. Na mai alea oso na opongi sa soro whapea. Ia na, le la wharongorongo le mela por kalamila sonei. So se whainga mā lolawa, e fausia i atinae. So se atinae lava, money involved. A le leila na whaatupe le atinae, le leila na whaatino le atinae, o le ale upu e ave iai, ngau le atinae. Tau te fiu e whamatala ma whaloa upu e ave iai. Lea fo ile upu pālangi, fo ile na vevesi e fo alesi taimi, ile ngau. Lea fo ile upu. Eoi. So se tangata whai degree lava. A e whalongo o fesilingia. Deficit. Ia mana tua foi le tau mawhai whamatala lea upu. Deficit. Lea na whai, se ore deficit, ore ngau. Tau te whiu e whamatala i a te utona, accountant. So ia. Iai. E le whape whai matura whono, au e te ngaoi. Au e te murilua. Au e te, na whape le te mwai po la se si me whamatala i ngaoi. Le ora ngaoi. Iai. Saulo Jesu whai mai. Te iloa. E ke manga oro i mea ristangata. Wa ngaoi. E te mana oro i lea vale ristangata. Wa e murilua. O le mea wha le mawhauwhau. E le tulia ina e whatinoa. Wa. Ai o mai whai mai taulangi mai le doctor, taulangi mai le PhD, taulangi mai le professor. E le whapea ua watu o whae e ia vanga. E te vai ai. Ti ngā lavana tiro atu i mea le lei o lea ua whai e le malo. Ai sapa i sini le PhD, ai sea. E leanga le mawhauwhau. E leanga le loto, up here, this is your loto. O lo loto lea. E leo i. E whasino i le loto. E whasino le mawhauwhau. E oki lo le mawhauwhau. Po o mea. E oki o mawhai longa pe a whaia. E hita lo roto. I mea le lei o whai le sangata. Alen tau tinoa. Panoa o tangata ua lava le loa. E aro tala whai mai.
Pauara me ave pano tura fon. Hauoi ka fe sole. Sole. Se ukale loa la ka mela fai sole. La manela la utang te tura fono. E fia e kala fuina no foi tanga sane. I lunga nupi fa. E te tali tonu la utala le fai atu. Tangata uma maurulunga i sa no for fenga malo tanwai. Leva. Mau lons la sa fo fa ai. Ia no makai ku sia sainga, mau a koe ngā leo wale sainga, le mea la wari mingska i sa mingska karuai. O sa ili. Mea fwena linga fesusui le se wari. Aisea, currency Tuilaepa umanga ngasi iar kirfungi kamaloa, iwa ia il mingska ngai laku, ba yang ilela laku. Ai fai ati ai, fai do na tari, lea na sau fai i le mea le te fono o nupi faa. San, ba iane mistana, san, ba iane le saina na tika tum ngai latu. Ave ele 5 miliona. Tato tiro la iai. Ale au mai ala au fesusui pongi sa ia, kam fe susu malama e, ke ua e susu se mese se. E se matango fie. E se matango fie mor tatou no nofo le malama. E se matango fie le mor tatou le ma. Ai foi la fa malama ina pali. Panoa. Matango fie manino malama. Ar tangata o ina le lei. E an Talanoaina foi le pano mo me foi e tama omi le o ye tam kama kemingei. Ale enta ko le mele enta ku i oso yo fa telefoni. E au ye le vai. E au ye le vai. Ale o fai mai ave hispano ave falpuipu ave turafono. Peise lato vai sura o pulea. Peise lato upu foi le peu fai ma vai sura le alo lo fai mai ave turafono. Molia turafono. Fai por kala mele lunga o fa longo tu. Wala mai mau tau mai mau o lo ave o por kala me official le Samoa. Awe kafefe. Fai mai o te mea o te Taunu'u o Samoa te foi na Moria ia. Tau fa auto ia. Auto fa fonga mai o fa la. Na o facts a me o te Talanoaina. Na o mea monia me o te Talanoaina. Te leo fa le ngasi. O whainga la tau ie whaleanga au. Whaleanga isi le tio, whaleanga atu le Radio Samoa, whaleanga atu le Blue TV, whaleanga mai le turisi, whaleanga. O amatu mea whai. Lea matu te Talanoa i mea moni. Vai whene lau whamalam nama le tela tu. Lea whai te avatu saoa. Uaru fo iai whainga malo, te aru saoa whainga malo. Eisea. O le wha moe maura tau tua mana o nanga. Ia o ina. O te lea o ia vatu e whai ma whautuanga. Nana whata oto te utu au Tafa. E pule arta ma lom tua ia. O tiu te mau whaiva. Wha manatu. O le whai unga tangata. O le mea patino ana ia ia. Ia o le nā. Lea lau o vevesi mai nei. Fia leo o maliliu. Fia leo o maliliu. Se tu mai se sirunga. Pamule mole. Fia. Te usi se atu rau numela. O le vanga muli ale na mai tata nei e te au. O le leo na maliu le pōra stofi. O le leo na maliu i le pō o le stofi. So far, lea la uto a wha. Se fa uto iai.
O le leo muli ale na send me tata te au na maliu po le stofi le na umat nei. Fa mai le mori mau tata le na la fo mai me ia tia. O te ia le vatua sau le pia le ngutu ngau I fo mane. A o si leo fa mai na le ale ta ure mea. Sa sui kom sina I tua I lalo manu ale pata. Le ala u fai tau Samoa I mea ia. Le ale department o Samoa lea ua pe ua tu I ele atunu. O ai. O le ale department lea pe u whaasolo ina tu I tele ele atunu. E ole na. Department a talo fai. Malo le malo. Fa leo fa ila tu so. Oi atua I nei mea. E le mawhaina toi wheliuli wai la o fionga komisina, ma le sui komisina, ma tilo le lua leadership olo iai, ma mea olo o oi iai le atunu. E mai ati ulua, ola to a wha, ola ave esea. Pe mai, pe whafuasei, pe eskengi, po le alava le mena iai. E mai a ulua. E oi. O le ale me ro tula I mai le tatu atunu. E oi. E no toi fo I ale ile upor tus feita waso le fakasana a matela por kala mele so. E oi, o lea. Whataita inga o le lenga. E oi. Examples of reconciliations. Whataita inga o mea whainga o whaalelenga. E oi. O a whea tatu te loi whaile mea. A whai o iei ni se au whainga luenga o whanongono mai a te au te minei. Ma o tau I tu te whanongono mai. Te I mwhamsoson mai te si o lea tonu a le aso le na whai ei le aso e tau o le lotu o le whaalelenga. Se whamsoson mai te si. Ua taua I elo umawhawhau le lotu le na whai I matawhele I le Fasa o le Katoliko. O lona uru tala na o le lotu o le whaalelenga. Tasi la le me whaitau o le tato atunu. E whaitau I upu matala. E ata mamai e whauru tala whainga o sauninga mea pena. A o le upu e tau o le savali ai. I ole na. E oki a kore mea. O matua mai mauana na sauninga na whai. Pe au tato wa ai e le teimiri nei. O whea o to le whaalelenga. O whea. E oi. Tata tu pese lea. Tu fui mela I lea. Ia ona. Amaturo le vaenga muli o la tutua moe. La aisa ua liu suavai. La rosa ua le fua mai. Aiua ui moto e seisi. La rosa o te suiti ai. La pele soia e te tali. Forever I'll go I le lagi. A tonu tate toe te iloai. I se aso I lumanai.
Na, si ufonga matango firi li o Dave Baka, e le o Richard, o Dave, o si ufonga o tama matutua i le musika. Ia o manatu Samoa. A vai nei le whamara malamanga e papali i panoa. O lana matawhai oi to tono nupi wha. O le mea o fifia, i le wa admita tangata o le tūlea. Lava matatoe le sila fia. Ioi. Vai lea na tatu loa. O le si foi mea, ioi. O le taumu whainga ave ese mai panoa. Papeta i tae tuli ese ia pali i le nupi whai lona vai teimi. Ai ua tango vale pali. Ale lau tamau tino nei. O le vā wheese sea ia i lunga o le. Toi lo le leini. E whai tau le lei e pali panoa le mawhau Tuilaepa. Pe oa i le mea lea i to tono o le nupi wha. A mai foi la i le ngatala le whamtalaina e panoa. To la fono rules and regulations o whainga whaavai. Manino mamala malama le lei vaina. E o foi la le li o pali i chan time le langi. Te rame o fifia. Fato a umatu nei al tanoanga a chan time le langi ma i ti po lua vai asa taluai. Na toe wha manino ai lea a fianga o le tatou atinu i tura fono wha atopi tope ia. A le whautuanga le toe tele tala i ale au vaama le vima. Ai o tau sila fia. A whai o nato te whawhongwhonga mai na tau i o e ina tura fono ia. Ia o ai la la tau tue sai ai. O ai o la au tau tue sai ai. Anyways, o tele tala no ia mea. Ai pe o leo vai atu i nei tau sanga. 5 tasi fast fulu, toru tasi toru. Pe o le 5 tasi ale tau sanga matua nei leo ia na mari liu. Tele lopo lana mafuanga. Pe na mamai, pe ni yoso, pe ni foi. Pe ni yoso po le alava. O le mea ngai, upu fo le tatu atunu. Wa le pa u sa o le sa mala i lunga fa, wa le pa u le fui niu le lapalapa. E pi o le ua nga i lau tele whapea. Au tau sila fifo sa moa ma mala na upu. To te loa langa lau tala le la whai atu le au ar tatu atunu. Leanga o tasile a mta whai ui o le mea o talonga. E tapatau tali loa sa moa e tusa o sa moa. Malana ngai mai. E tapatau tali loa. O le meso. E le au ina toe o tatu manuia o me ni talonga. Isia. E le o toi ise whaale lenga. Pepelo whaale lenga na whaia. Whaale lengi upu matala. A o le whaatino ina marisawa vali ai. Ne o ele o tonu sa. Melea. E o whaale au ta alo le tatu atinu. E mese la vela laka pia wha mimilo. Te longa e tūlanga le lei mai e tatou atu. Ma aua tapatau tali. Tūlanga le lei wha pena. Eoi. Ia. Ai le tatununga. Walawa i upu. Walawa i nei teimi ala tautua moe. Ioi. Wahaluro wa yaso sole. Ia, ai ele manatu. Wa lavalea. Lavalea mo ne yaso. Tatu toi fei loa i le vai aso fou. Aso ngfua, aso lua, aso lulu. Ia o aso fou inala tatu fei loa iai. I le vai aso fou. Fa toa tau fei loa i ma fou ina le aso tofi o le vai aso fou. Tatu fei loa i o le aso nai ia o tatu por tai au. Tatu por kala masani ia o ata ua o le na foi lingo o kala me le wila sa mate maina ia ai morte minei ia e tatu nunga e Manuia tele lava le weekend Samoa i Samoa ia ia o New Zealand Australia o atu nu uma i Europa Middle East
o le atu Pasifika po fea lava me ua tala whaauto i ai o tātou tangata ai maise fo i le au whainga luenga to tofi a le atua. Malo tāpua, malo whai o le whaiva, malo le tatalo ia mōru tātou atunu. Wale o le mea Samoa, tātou lango i le mea tātou teiloa, o lo tau mawhai mo se manuia o tangata lau tele. Awa tātou te lango i se mea tātou teiloa, e tau mawhai ina ia umia le pawa, ma ia toe sa ili le manuia na sapi ai tau sanga tele. Ma le lava whai atu le tala, se ilonga e sala mō tangata nei, ma o ese i whainga na masani ai, to ala tu toi maua sa mano e tai ene malo. If not, sorry se mea tato. E le toi papai tai o Samoa. Aore teminei. Ia lau whionga tumu sei pāle mia mare tato whainga malo. Manuia o tau whaiva. Loto te tele. Whaia le mea tonu. O tele whaia tu te whaia le mea tonu. O te whaia tu whai le mea sili. Whai le mea moni. Tau te whaalango i le tua e o le amio tonu e sao ai au tau whai unga. E sao lo au tau whai unga o na tatu lolea o le mea nai tau o le alofa moni. Ina o sao tatu whai unga. A o le atua rawa ia malana amio tonu e pule le atua. A lea whatoa matu lea so maliu malasto tu. Na tau wā mio tonuina ai tatou. Ai tatou te le ioe. Tau wā mio tonuina ai tatou ona o le mea na whaia le atua mō tangata uma. Te minei, lautou au auna. Tuilaepa, Faafetai, Liosua. Manuia tele le weekend Samoa. Soifua, mai Manuia. Lota